Sixoxa njengomzimba kaKristu. Siyanibingelela bazalwane sesikhona egameni likaJesu. Amen. Sanibonani. Asisalelwa ama-minute nje abe mabili mathathu bese siyahlabela emapaleni. Siyathemba niyaphila bazalwane egameni likaJesu. Be greeted. Sinilinde nina niphelele hlaleni phansi ese siyaxoxa. Sanibonani. Be greeted. Network angazi bazalwane. Kodwa la kimi ngathi ayimbi ngaleyo ndlela. Yazi noma kumele sizoqala manje. Sanibonani, angazi bazalwane bengithi ngizama ukurestata le phone. Hayi bafowethu, angazi bazalwane injani ngiyazwakala noma kusayibhedela network. Angazi bazalwane ngiyazwakala yini.
much better. Siyabonga. Ayi. Bobe mnyama yalo. Kodwa ke siyabonga. Amen. Siyambingelela futhi egameni lika Jesu. Hey. Kuningi kodwa ke siyoqhubeka siye phambili noma ke isimo semkhathi simelana nathi. Asimbingelele futhi bazalwane egameni lika Jesu. Cela siqhubekeni makuthi angizwakali kahle bazalwane nizongazisa. Cabanga network kulezi insuku. Idali chaos. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu. Ngicela sifunde incwadi kaEphesians chapter 2 verse number 8. Sithe bazalwane siqhubeka la sigcine khona last week. Sikhuluma endabeni yemusa. Sibuka kuleli hlangothi elifundiswa kakhulu kulezukulwane sethu elithi wasindiswa kanye sewusindiswa forever. Once wamukela uJesu sekwanele. Ilokho esi against khona noma uthi awukhe ngithi engi against khona noma ngimelane nakho engakhulumela iningi njengeqembu lepolitiki. Ilokho engimelane nakho ukuthi once umntwana kaNkulunkulu wasindiswa kube kanye sekwanele. So soqala ku Ephesians chapter 2 verse number 8. Kunevangeli elikhona nelikhona kulezi insuku elithi once wamukela uJesu kanye sekwanele. That is not the gospel of Christ. Ngoba uma kunjalo sekho isidingo sokuphila impilo engcwele. Lithi iBhayibheli banini ingcwele ngoba mina ngingcwele. Now why kumele sibe ngcwele? Is because uNkulunkulu ungcwele. Now life igejana khona igejana la ukuthiwa uKristu wasikhulula noma wasithenga noma emseni wakhe wasihlenga emanyaleni. Bazalwane ngicela ukucizelela lokho. uJesu melenge esiphambanweni ngisakuphinda namhlanje ngingamemezelo nomshado. uJesu melenge esiphambanweni wayengalengeli khona ubufebe notshwala namanga. uJesu wayenza into sasingeke sibe namandla ukukwenza thina ngokwethu. Kwakuyisono esenzeka ensimini yaseEden. That is the only thing uKristu wayifelayo noma wayenzayo. That's why me evuka esiphambanweni athi kufeziwe sengiqedile. It's a done deal. uKristu akazalengela ubufebe mfethu ngiyaphinda. uKristu akazafela utshwala. Kuthiwa ke noma ngingaphuza manje ngeke ngilahle ngoba uKristu wangifela. That's not true. Another thing ngifuna ukuyiphinda futhi leyo ukuthi uOld Testament abantwana bakwaIsrael uma behamba ehlane noma bahamba boshisa iminikelo bebangashiseli iminikelo isona esenziwa uAdam. Akukho lokho eBhayibhelini ifundisa ikhona nezi eyidumile kulesi sikhathi uIsrael inkathi ayishisa impepho eshisa zonke lezi zinto weshwelezela isona esenziwa uAdam. That's a lie. That's not the gospel yaka Old Testament noma the gospel of Moses. That's why umncwadi kaMalevi chapter 4 kuthiwa ke umuntu ona. Now ke okusho ukuthi ke abantwana bakwaIsrael bebangabalelwa isono lesi esenziwa uAdam ensimini yaseEden ngoba bonke abantu abazalwa emveni kuAdam bazalelwa ekulahlweni, bazalelwa emanyaleni. Sonke isizukulwane esazalwayo isono sabo kwakuwukuthi bazalelwe umuntu oyedwa owahluleka ukulalela uNkulunkulu. Waxoshwa bonke bazalwa ngaphansi kwaleso sijeziso sokuthi abasabelong in the kingdom of God. Bakhishwa in the garden of Eden. Bakhishwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Bakhishwa ezweni lenala. Bakhishwa la khona kungeke ukugula nokuhlupheka nokujezu basuswa. Wonke umuntu wazalwa emveni kwalokho wazalelwa engaphandle kombuso, engekho ebukhoneni bukaNkulunkulu, la kungagulwa khona, la kungaswela khona, la kungekho ngcono kunabanye abantu. Bethi bezalwa as a result sibona oKhayini noAbel bonke abantu abazalwayo emveni ukuthi uAdam ekhishiwe ensimini yaseEden bazalelwe esonweni. That's why ke uma ibhala uPaul uthi ngenxa umuntu oyedwa ongalalelanga abantu kwangena ukufa kwabusa ukufa kusukela kuAdam kwaza kwafika kuMoses kwaza kwafika kulabo abangasenzanga isenzo sokweqa umthetho. In other words ukufa kwabusa nangaphezulu kwabantu abangakaze baze besenza isenzo esenziwa uAdam ensimini yaseEden. Nathi sangena kuleso sijeziso
asifeli thina umjolo, asifeli amanga, asifeli bona utshwala, sifela ukuthi lo esiqhamuka kuye waxabana noNkulunkulu wamsusa ebukhoneni bakhe, ngoba siyinzalo yakhe nathi sizalelwa. Sasingeke sizalwe thina sizalwe singcono, kanti esiqhamuka kuye akamile kahle noNkulunkulu. Nawo-ke bese kuba nezono ezazenziwa abantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu wayengayifuni. For example, ukuthiwa umuntu melala nesilwane ufanele ukubulawa, umuntu melala wesilisa lala nomuntu wesilisa ufanele ukubulawa. Uma umuntu esebenzisa isigqila engasikhokheli ngokufanele ufanele ukujeziswa. Uma umuntu elahla unkosikazi angamnikeza, kunalezi zono ezazikhandwa ezazenziwa abantu. Njengomuntu uthola ukuthi uma umuntu elala nontombi ka-Israyeli kwakungavumelekile ulala nentombazana, uthatha untombi babe suyeka injalo uyincome nje ukuthi wena ulala nezintombi nto. Kwakungavumelekile kwa-Israyeli, kwakunesijeziso salokho. Yilezi zono ke neningi zazo ezazilokhu ikhandwa ngabantwana bakwa-Israyeli ekuphileni kwabo. Ngawo yilezo zono ke ekwakuthiwa ke uma beyikhandile ziningi. Lezo zona ethi uma beyikhandile ke kwakumele ukuthi bayoshweleza kuNkulunkulu, bahlanzwe kulezo zona. Kwakudingakala umpristi eqhamuka negazi. Umpristi ke wayegqoka ingubo emahlombe engubini kampristi aye namatshe awu-6 ngapha nangapha, okwakurepresenta izizwe eziwu-12 zakwa-Israyeli. Bese ma engena phethe isitshe esinegazi ayofafaza ngalo lelo gazi endaweni engcwelengcwele. In other words, ukufafaza kwakhe endaweni engcwelengcwele kwakushwelezela izono zomuntu ukuthi ngamanye amagama ngoba kukhona onile, shothi ikhona into efile endaweni yalo onile. Nawo-ke njalo uthi umbhalo wamaHebheru leyo nto leyo yayenzeka njalo unyaka nonyaka. Umpristi endaweni engcwelengcwele ayeshwelezela izono, hayi sono, izono zabantwana bakwa-Israyeli. Kwayena umpristi owayeme endaweni kaKristu ayoshwelezela abantu kuNkulunkulu, kwakudingakala ukuthi kwayena uma engena endaweni engcwelengcwele akabophe iketanga lapha exakaleni lakhe, ngoba kungenzeka ukuthi uma yongena endaweni engcwelengcwele uthothi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu abubuhle, uma engafika ngaphakathi ngeke abuye uyofela khona, and akekho umuntu ongakwazi ukungena yomdonsa. So that's why kwakumele uma engena bopha iketanga la exakaleni, kwenzela ukuthi uma engaphakathi, number 1, kwakumele kube nale nsimbi ekhona ebangumsindo eseloka rawunda phakathi. Number 2, ma kwenzekile wafa bazokwazi ukumdonsa ngayaphumele ngaphandle. Besathi umbhalo wamaHebheru ke, kodwa thina sinompristi omkhulu owangena kwabakanye ngelakhe igazi, wangena endaweni engcwelengcwele. Lokhu kungena endaweni engcwelengcwele weyongenela ukuthi izono zethu ayisona, izono zethu zonke lokhu okucabangayo kuyizono uyikhandayo mihla yonke, amanga kuzinhlaka, everything that you think. Akusafunakala igazi lembuzi, akusafunakala umuntu ozohamba on your behalf ukuyocelela uxolo kuNkulunkulu. Uyiyela wena, ungaphethe gazi, ungaphethe imbuzi, ungaphethe lutho, uyiyela kuNkulunkulu uyoxolisa izono oyikhandile. Siyeke lesi uJesu ayilengele emthini, ngoba leso sasiphambeko sika Adam. uKristu wasifela leso sono kanye for free, asikhiphanga nesente, asikaze saxolisa, asikaze sayenza lutho. That's why iBhayibheli uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ukuthi sisaseyizoni uKristu wasifela. Asikhiphanga lutho, ayikho nento encane esayenzayo noma sayikhombisa ukuyisola kwethu, kodwa uNkulunkulu wayidecidela yena ukuthi ake ngiyobahlenga ebuthakathakeni nasekwahlulekeni kwabo, ngoba beke ngeke sikwazi ukuyihlenga thina. Yileso sono uKristu owasitakula kusona mahala, singakhiphe nesente. Yilapho umusa uqhamuka khona. Yini umusa? Umusa isenzo esithile owenzela sona kodwa ungasideserve. Lento okuthiwa imesi isenzo esibamba isijeziso okufanele ujeziselwa sona. Umusa isenzo esithile wenzelwa sona kodwa ungasideserve, noma ungasicelanga wenzelwa kodwa ungadeserve. Bese uthi imesi isenzo esibamba isijeziso okufanele ujeziselwa sona. Umusa isenzo owenzelwa sona kodwa ungasideserve. Nawo-ke umusa wavela lapho-ke ukuthi sithi singafanele ukuthi thina sihlengwe noma sifele. uNkulunkulu singaxolisile futhi nakuye, wehla yena ebuNkulunkulwini bakhe wazehlisa weza kithi, waba umuntu waphila phakathi kwethu ngenhloso yokuthi ufuna sibuyisana kanye naye. That's why athi uPawulu uNkulunkulu ekuKristu
uNkulunkulu wazehlisa wangena kuKristu, wayenza ukuthi izwe libuyisana naye, angababaleli iziphambeko zabo. Na uNkulunkulu emseni wakhe he decided ukuzehlisa ebuNkulunkulwini, wathatha umzimba womuntu ofayo wehlela kubantu ngenhloso yokufuna ukubahlenge ebuthakathakeni, ngenhloso yokufuna ukubahlenge kulahlweni. That's why sithi ke sisindisiwe. Sisindiswe kuphi ke? Sisindiswe ukuthi uma umuntu eqeda ukufa kwakumele ayolahlwa, according to Genesis chapter 2. Uma wakhe wadla kulo muthi uyokufa nokufa, athi uPaul ke uniphilisile nani file ngenxa yeziphambeko zenu. In other words, thina sasife sihamba sife ngoba singamazi uNkulunkulu, ngoba ukufa ukuthi ukhona uphila kodwa ungeke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ungabikho ebukhoneni kaNkulunkulu uphila unjengomuntu ofile ephefumula, ngoba bakhona abafile behamba. Ukufa kusho ukuthi ake awukho eduze komuntu la wena uqhamuka khona. Kunjengefish mayikhishwe emanzini, doesn't matter ukuthi isaphila yini, kodwa ukuphila kwayo lapha ayikho safe ngoba kungokwesikhashana nje. So kunjengathi ukuphila emhlabeni kodwa singeke kulesiqhamuka kuyena, sinjengabantu abafile. That's what uPaul ke uniphilisile. In other words, ukusiphilisa usibuyiselile la sasibhilonga khona, la sivela khona ebukhoneni bethu ezimpandeni zethu ngenxa yegazi lakhe. Na yila umusa kaNkulunkulu vela khona ukuthi uKristu emseni wakhe othandweni lakhe enalo ngathi wazehlisa, wasithendela uNkulunkulu ngegazi lakhe, wasibuyisela embusweni wakhe. Lokhu wakwenza mahala, asikhiphanga lutho, futhi akekho umuntu ongakuthatha lokho ukuthi isijeziso esasifanele ukufa ngenxa yesiphambeko somuntu wasenza singakabibikho. UKristu waqeda lento le, wakhokhela nezingane sazozalwa, nezingane sazozalwa ngo-2050 noma ngo-2000 noma kunini. Lezi ingane zingakabibikho, lesi sijeziso uKristu usikhokhela, uyikhokhela ingane singakabibikho. Waqeda ngaleso sijeziso ukuthi abayozala bayolahlwa, kwaphela. Umusa kaNkulunkulu sawubona lapha. Chapter 1 verse number 17, ncwadi kaJohane uthiwa umthetho wavela ngoMose kodwa umusa uhambisana neqiniso kwavela ngoKristu. Philip chapter 2, Efes chapter 2, sorry. Efes chapter 2, ngiyafisa siqala kulowo musa esukhuluma ngawo. Sibuka into ezithile kule grace esichaza, ngoba once sahlanganisa umusa kaNkulunkulu, suhlanganisa nezono esikhandayo, lezi zethu eziyintulu zendlela, bese sithi akusekho kulahlwa amanga. Incwadi yabaRoma chapter 8 verse number 1, abaphethe King James noma Amplified ithi akusekho kulahlwa ngoba kuKristu Jesu abangahambi ngenyama abahamba ngomoya. In other words, noma ukhona kuKristu Jesu kodwa uma ungaholwa umoya shothi kukhona ukulahlwa. That's what uPaul kuGalatians chapter 5 athi lezi zinto ezimbili ziyamelana. Umoya ukhanuka ukuphambana nenyama, bese uthi inyama ikhanuka ukuphambana nomoya. In other words, uma la kuwe ubuswa inyama, i-obvious chapter 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 utanazini ukuthi inyama ayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu. In other words, noma ngathi uyakholwa usindisiwe kodwa uholwa inyama, you won't make it. Uma uthi uyakholwa usindisiwe uholwa umoya, vela umoya uye embusweni kaNkulunkulu. Now kufika sekuphambana lapho ke kuthiwa noma sewusindisiwe ungaphila noma kanjani. Njengaleli bandla ngengilisho igama lakhona kuthiwa bathi bayabhema, kubhema bona kubhema umzimba, bathi bayaphuza, bathi akuphuzi bona kuphuza umzimba. Uma umoya uphila la kuwe kodwa uholwa inyama, inyama ayiye embusweni kaNkulunkulu, including nomuntu ongaphakathi oholwa yinkanuko zenyama. Anazini bazalwane ukuthi inyama ayikulidla ifo lombuso kaNkulunkulu. Besathi uPaul ningakhohliswa ifebe, abathakathi, abakhonza izithombe, abesilisa abalala nayo, idakwa nabahahayo abayikudla umbuso ifa lombuso kaNkulunkulu. In other words, noma sikholwa sinikeziwile umusa kodwa bese siholwa inyama, we won't make it ukuya embusweni kaNkulunkulu, ngoba kubile kuphila endaweni eyodwa, kukhona inyama kukhona umoya. Na umbuzo uthi yini into esiholayo, siholwa inyama yini noma siholwa umoya? Masiholwa umoya emseni wakhe asiye embusweni wakhe. Uma siholwa uye, that's what njengalokhu uKristu namamukela hambani kuye. Besathi chapter 8 ncwadi yabaRoma athi loyo nganawo umoya kaNkulunkulu akasiyo wakhe. Ingadawuthi bakhona abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kodwa banganawo umoya kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi abasibona bakaNkulunkulu noma bahawukelwa noma bathengwa, but for the fact that abanawo umoya kaNkulunkulu, so that they don't belong to the kingdom of God. Niyosha bafethu senikhulumile ngezilimi.
uma nithi once ngasindiswa kube kanye the rest asenankinga, kunenkinga enkulu kabi. Ukuthi uhamba kanjani kunenkinga kakhulu, ngoba uJesu asenzela khona yilokhu sasingeke thina sikwazi ukuzenzela khona, kodwa lokho kusele kwakumsebenzi wethu. Last time I told you bazalwane ukuthi uNkulunkulu kubantwana bakwaIsrael uma ebafaka ezweni lesethembisa iKhenani, uNkulunkulu akayibulalanga zonke izitha, wabulala ingxenye wasebanikeza, wayesethi kubo kumsebenzi wabo ukuthi babulala zonke izizwe ekhona eKhenani. Uma bebulala ezinye izizwe bazo occupy that place, baphinda babulala ezinye bathatha indawo, kwakumsebenzi wabo. Now that is the same thing uJesu ayenza kithi, wayenza lokhu kwakuzosehlula. The rest kumsebenzi wethu ukuthi sibulale inkanuko zenyama, sibulale inkanuko zamehlo, sibulale inkanuko zonke. And once wawina inkanukweni yenyama uyabusa in that place, once wabulala inkanuko zamehlo uyabusa in that place, ngoba kukuwe unamandla ukukwenza lokho. But uIsrael meseKhenani kunokuthi abulala izitha, wagcina ephila nazo. Ezinye zazi bayithathela amakhosikazi kubo, baphila kanye nabo. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ekhuluma nabantwana etshela uSolomon, wathi uNkulunkulu wekhulumile kini ukuthi ningayithathela abafazi kubantwana baseKhenani, kodwa lithi iBhayibheli uSolomon walutheka kubo ngothando, wagcina seyithathela amakhosikazi ezweni lamaKhenani, and bagcina bemdiveta, bamsusa ebukhoneni bukaNkulunkulu, wa-end up ekhonza othixo onkulunkulu babezizwe ngenxa ukuthi wanqaba ukuthatha ama-instruction from kuNkulunkulu. Bonke abaholwa inyama abayi embusweni kaNkulunkulu. Sanibonani. Sithe sifunda incwadi kaEfesu chapter 2 verse number 8. Efesu chapter 2 verse number 8. Sikhuluma emseni kaNkulunkulu. Uverse 8 uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe. Yabo? Sisindiswe ngani ngomusa? Sisindiswe kuphi? Esenzweni esenziwa uAdam ensimini yaseEdeni. Sasindiswa kodwa ngomusa. Ayikho imizamo esayizamayo. Akukho nokodwa likho nepercent elilodwa elisilenzile ukuze sikwazi ukuthi uKristu asisindiswe. uPaul ukethi ngomusa, yini umusa? Ngithe isenzo owenzelwa sona ungasideserve. That is a grace. Okay, leso senzo ke esisuka kuNkulunkulu, singakhiphanga nesente, singalethanga ngisho nolwamthuthu, singakhiphanga ngisho no10 cent, wayenza ukuthi yena izwe libuyisana naye, angasibaleli iphambeko zethu. Ngomusa nisindisiwe. Verse number 8, ngokuba ngomusa nisindisiwe. Ngicela ukufunda bazalwane, uma singachaza one by one singeke sizisuke la. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Chapter 10 verse number 9, ncwadi yabaRoma, uma umuntu evuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, akholwe enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, niyakusindiswa. Just like that. Awukhiphi lutho, awufaki imnikelo, awuzinamale, awukhiphi igazi, awenzi lutho. Ithi iBhayibheli uyavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, you confess ukuthi uJesu inkosi, bese uyakholwa. Why kumele sikholwe? It's because inkathi uNkulunkulu amvusa uJesu kwabafileyo thina sasingekho. So lokho kudingakala ukuthi sikholwe. Uyakholwa, asivumi izono masimukela uJesu, sivuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Waye sisindisiwe, sasimika nje thina sifanele ukuyolahlwa, uKristu wafika wasitakula. Uma sikukholwa lokho ukuthi uJesu ungumlamleli phakathi kwethu noNkulunkulu, sasisindisiwe ngokuvuma lokho kuphela. Uma nivuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, bese niyakholwa enhlizweni yenu ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, niyakusindiswa. Just like that. Asikho isona sisivumayo lapho. We just believe. Siqhubekeni. Uverse number 9 uthi akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. In other words, ukumukela kwethu uJesu nokubuyisana nenkosi yethu uKristu Jesu akubanga ngomsebenzi wamuntu ukuthi uKristu asifele. Asikhuluma ngomjolo la. Sikhuluma ngoKristu asithengela uNkulunkulu ngegazi lakhe, asibuyisele ebukhoneni bukaNkulunkulu. That's why chapter 12 ncwadi yabaRoma athi ngiyancenga bazalwane ngibubele bukaNkulunkulu, uthini maningalingisi lelizwe emkhubeni kodwa yenzani ingqondo zenu iguqulo ezintsha ukuze nikwazi ukuhlosisa kuyintando kaNkulunkulu. Now asenzanga lutho thina,
sakuthola emseni wakhe. Usethi uPaul ke isizathu saloko kwenzelwe ukuthi kungabikho umuntu oyibongayo athi uyazi ukuthi waye Jesu angisindisa ukuthi mina ngangajoli ukuthi cha kwasuka emseni wakhe akukho umuntu noyedwa okuyena wayenza ukuthi uKristu asisindisa ekubhujisweni kwethu kwayenziwa emseni wakhe. uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ukuthi sisaseyizoni uKristu wasifela. Verse number 10 ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambilini uNkulunkulu kuba sihambe kuyo. Verse number 11 ngakho ke khumbulani ukuthi nina nanikade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasuki labo ababizwa ngokuthi bakusoka okwenziwe ngezandla enyameni. Verse number 12 ukuthi kuleso sikhathi naninganaye uKristu naningaphandle kombuso kaIsrayeli niyezwa naningabafokazi esivumelweni sesethembiso. In other words, isivumelwano sesethembiso siphi isivumelwano sesethembiso? Isivumelwano sikaNkulunkulu wasenza noAbraham. Thina sasibalelwa ngaphandle kuleso sivumelwano ngoba sasingekho embusweni kaNkulunkulu noma in the kingdom of God ayenza nabantwana bakwaIsrael sasingaphandle thina. Verse 13 kepha manje kuKristu Jesu nina nanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaJesu ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye wenza kokubili lokho kuzalwe spiritual nakuzalwe physical wakuhlanganisa kwaba kunye. uNkulunkulu mekhuluma no Abraham lapha embonisa ukuthi buka ezulwini ubuka izinkanyezi wambonisa lasihlabathini wambonisa isihlabathi athi inzalo yakho eyoba ngange inkanyezi zezulu bese athi yoba ngange ihlabathi solwandle yithi labo izinkanyezi ihlabathi solwandle ingane ezalayo biologically bese kuthi lezi izinkanyezi lezo ezizalwa spiritual ilesingena khona thina bese kuthiwa ke uthi echaza uPaul uthi lokhu kokubili ngamanye amagama laba abazalwa ngokwesethembiso physical nalaba bazalwa spiritual through Christ wakwenza kwaba kunye. Ilepho ke zathi uPaul akusekho umJuda nomGreek akusekho umHebheru akusekho ngoba kokubili lokho okuzalwa spiritual nokuzalwa physical ekufikeni kukaJesu wakuhlanganisa kwaba kunye. Lokho kuadoptiwe nalokho kuzalwa biologically uKristu wakwenza kwaba kunye. Akusekho umJuda nomGreek kwalabo abakuKristu Jesu wakuhlanganisa uKristu nathi sasikude esasingana uNkulunkulu sesinayo manje kodwa lokho kwayenziwa emseni wakhe asikhiphanga lutho. Sasibhizi nembuzi neziphandla sasibhizi nenyongo sasibhizi sifaka iziphandla shawo level sifaka intambo sichupile emzimbeni. Emseni wakhe uKristu wasilanda lapho singakhiphe lutho. Ilento esiyibiza ukuthi umusa kaNkulunkulu. Besathi uJesu metshela abafundi uthi akekho oza kuye uNkulunkulu angamdonsanga. Kwakhona ukusindiswa kusemseni wakhe ukuthi akhipha lenkungu esemehlweni akho. Lento awuyibona ingukuphila kwabanye ngubuhula athi uPaul thina saphenduka ngobuhula bentshumayelo. Lento leyo kukholwa kuyimfihlo uNkulunkulu ayambula kuwe kwathi babedukile abantu kuwe ayikhipha lenkungu kucaca ukuthi ukukhanya kwevangeli kuumusa nalokho ukunderstand ukuthi yini insindiso ngoba kwabanye bakuchaza kubuhulu ukukholwa. That's why uPaul ke izwi lesiphambano kubuhula kwababhubhayo kodwa kithi esisindiswa noma esikholwayo angamandla kaNkulunkulu. Kwalokho ke ukwazi ukuthi izwi lesiphambano kukuphila kithi kuumusa kwakhona lokho akuyange ngamandla nokuhlanipha kwakho. That's a grace. Verse number 14 ngokuba yena ungukuthula kwethu owayenza kokubili kwaba kunye. Nowabhidliza udonga lwasehlukanisayo olungubutha. Yabo? Walibhidliza lolo donga lenza ukuthi kuthiwa khona umlungu la, khona usibani la, osibani bangeni, nina nibelongi la. Thina singamaJuda, nina ngamaGreek. Anazini ukuthi amaJuda nabaSamaria akudlela. Walibhidliza lolo donga uKristu. Wayenza kokubili kwaba kunye.
Verse 15, ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo, yabo inyama yakhe shothi ngokufa kwakhe wayenza ukuthi umthetho wawubethela umthetho. Umuphi umthetho? Ukuthi uIsrael akavumeleki ukuhlanganyana nabezizwe. Kunabantu abangakwazi ukungena embusweni kaNkuluNkulu according to umthetho kaNkuluNkulu. Abavumelekile ukuthi abakwantwana bakwaIsrael boshada nabezizwe. Ngelakhe igazi, ngowakhe umzimba wawubethela umthetho, wawuyenza waba yize, wawuchitha, wachithiswa ngelakhe igazi ukuthi ekufeni kwakhe wakuhlanganisa bese uthi umthetho ungasabi namandla, ungabisabusi kwethu. Verse 16, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye. Bobabili, uIsrayeli edukileyo nabezizwe abadukileyo, bobabili wabayenza ukuthi ababuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye. Osho ukuthi uIsrayeli kanye nathi sihlanganyela sonke emzimbeni kaKristu sibe munye bese sibuyisana noNkulunkulu. Hayibo mfowethu, umusa ke lo musa akagcinanga ngokwenzela kithi, wawenzela naye uIsrayeli uqobo ukuthi kokubili lokhu kuhlanganyela emzimbeni munye bese kuyabuyisana noNkulunkulu. We call that grace. Asenzanga lutho nakuloko. NoIsrayeli akukho kodwa nawe akwenza ngamandla akhe kwaba umusa. Yini umusa? Isenzo wenzelwa sona kodwa esingakufanele. Siqhubeke no sorry. Verse 1 besifunda verse number 16. Enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esibulela ubutha ngakho. Verse 17, weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enani kude. Yebo, ukuthula nakuba beseduze. Nezwa abakude nabaseduze, yithi sasikude, uIsrael wayeseduzane. Bobabili wabashumayela ivangeli lokuthula. A good news. What is a good news? Ukuthi bonke ababexoshiwe in the Garden of Eden bayabuyela ngaphandle kwesenta. Awukhiphe lutho, siyabuyela in the Garden of Eden. Sibuyele embusweni wakhe, sibuyele in his presence. Ezweni lenala, ezweni lokuthula, singakhiphe lutho. Washumeza ababekude, washumeza nabaseduzane. Asikhiphanga lutho. Verse number 19, ngakho ke aniseyibo abafokazi nezihambe kodwa senombuso munye nabangcwele nebandla likaNkulunkulu. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu Jesu uqobo lwakhe yitshe legumbi. Now, this is what we call grace esasindiswa ngayo. Now, the question ke sinayo manje ukuthi uma sesamukela noma uma sesasindiswa emseni wakhe siphila kanjani? uPaul ke sinikeza iwarning. 1 Corinthians chapter 10. Yabazalwane laba abathi once wasindiswa sekwanele. Once wakholwa sekwanele, asekho isidingo sokuthi uphila impilo engcwele, asekho isidingo sokuyigada ukuthi uhamba kanjani, asekho isidingo sokuthi uhlukana nezono ngoba bathiwa asekho isono, sonke isono sathethelele sisodwa isono uKristu wasithethelele. That's what iBhayibheli wayenziwa isono, hayi wayenziwa isono ukuze thina sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Leso sono senziwa uAdam sabalelwa kuKristu ukuze thina sithenga ubuNkulunkulu through igazi likaJesu. Now sesikhona ke embusweni sithethelelwe isono, ukujeziswa, lokuxoshwa nalokulahlwa. Now umbuzo ukuthi sihamba kanjani? Umpostoli Paul usibuyisela back to kubantwana bakwaIsrael ukuthi webazalwane, lento ukuthi senisindisiwe it's not enough. Ukuthi nikhululiwe uIsrael ukuthi uphumile eGibhithe kwakungaphelele ngoba wayengakafiki eKhanani. 1 Corinthians chapter 10 verse number 1, verse number 1 in 1 Corinthians chapter 10 verse number 1. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 uthi ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke bebengaphansi kwefu, bonke badabula olwandle, bonke babhabhatiswa kuMose efini nasolwandle. Verse 3, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kunye kwamoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya, lelo dwala lalunguKristu. Besathi verse 5, kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozile ngabo ngokuba wabashaya phansi ehlane. Na umpostoli Paul sibuyisela back to bazalwane, lento ukuthi uMoses wafika kubantwana bakwaIsrael wamemezela ukukhululwa
wamemezelwa ukuthathwa ukuphuma ezweni laseGibhithe after iminyaka u400. It was not enough. Wabakhipha bonke kusho uPaul. Wabakhipha bonke uma bekhululwa, kwaphuma izifebe, kwaphuma abathakathi, kwaphuma abanomona, kwaphuma abaqambe bamanga, kwaphuma zonke izinto nosathana bakhona ayisizwe sakwa-Israyeli esasikhona eGibhithe. Baphuma bonke. Lithi iBhayibheli uma ebakhulule bonke bahamba 3 days bafika bakhempa duze kolwandle olubomvu. Emveni kwaloko kwavula ulwandle olubomvu bawela bonke. Kwashaya idwala, bafike eMara labaphuza khona ebaba amanzi kwakhwiqabunga bafake emanzini ababayo baphuza abamnanda baphuza bonke nabe bangamkholwa nabe bangamfuni uNkulunkulu bawaphuza bonke. Kwashaya idwala ehlani bawaphuza bonke amanzi. Ehlimane ezulwini badla bonke, kwayehla inyama badla bonke. Kodwa lithi iBhayibheli noma bekonke uNkulunkulu wayebenzela bonke, kodwa phakathi kwabo bebonke benjalo kukhona abantu uNkulunkulu engathokozile ngabo. Uverse number 5 uthi as a result kukhona phakathi kwabo uNkulunkulu owabashaya phansi ehlani. Ekhambeni kwabo uNkulunkulu wanenga wababulala ehlani abakwazanga ukuqhubeka. Now the question is why umpostoli Paul esinikeza iwarning asitshela ngabantwana bakwaIsrael ukuthi yebazalwane, as much as bebekhululiwe kodwa abanye babo bafela endleleni, singenaphi thina? Verse number 6, kepha lokho kwaba izibonelo kithi size singafisi okube njengaloko bona bakufisayo. Now that is the point. Why usitshela lokhu Paul? Uthi nginitshelela ukuthi kuyisibonelo kithi esiphila kulesikhathi sanamhlanje ukuthi singafisi njengalokho bona bakufisayo. Kwenzakalani kubo kufiseni kwabo? uNkulunkulu wababulala ehlani. Yabona ke ukuthi as much as igrace esayithola samukela uJesu sesinayo siphila kuyo, ayisenze ukuthi siphila noma kanjani, ngoba sine example yabantwana bakwaIsrael bephumile ezweni lokugqila kodwa abakwazanga ukungena ezweni lokuphumula. Uncwadi amaHebheru chapter 3, I think verse number 16, uthi nathi sashunyezwa ivangeli abalishunyelwayo nabo. 1 Corinthians chapter 10, sifunda verse number 10. 1 Corinthians chapter 10 from verse number 1. Esiqhubekeni. Verse 6 wakhona uthi kepha lokhu kwaba isibonelo kithi size singafisi ukube njengalokho bona bakufisayo. Niyezwa ngabazalwane, sisindisiwe kodwa singayifisi izinto ezimbi njengalokhu uIsrael wakufisa. Now the question mase kufisile kwenzakalani okubi, okusho ukuthi ke kukhona isijeziso ekufiseni izinto ezimbi, sithi sime ngegrace. Verse number 7, futhi ningabi abakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshiwe ukuthi abantu bahlala phansi ukube badle baphuza basukuma ukube bedlale. Verse number 8, futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngolusuku lunye abazinkulungwane ezingama-23. Ngamanye amagama uthi uPaul nathi njengoba sikhona singabenzi ubufebe ngoba ababenzayo ubufebe bafa. Bese kuthiwa ke hayi yenzani ubufebe, manimukele emseni, manisemseni wenkosi niyofa, ngoba sasingekho kuba sasingekho isidingo sokuthi uPaul asitshele ukuthi abayenza ubufebe in the Old Testament bafa. Besathi nani ningabenzi lobo bufebe. Wangamelanga sibenze. It means nathi siyofa masenza ubufebe sifihle ngomusa. Verse number 9, futhi asingayilingi inkosi njengabanye kubo bayilinga babhujiswa ngezinyoka. Hayi bazalwane, mina ngazi lamavesi labafethu abashumela igrace bayenza bawathini mabawachaza ngoba uPaul ningakufisi okuhle noma ningayilingi inkosi. Abakhe bayilinga inkosi babhujiswa yinyoka khona ehlane. Yila kwaphakanyiswa khona inyoka yethusi. Athi ubhala uJohane athi njengalokho uNkulunkulu, njengalokho uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana kaNkulunkulu imele ukuphakanyiswa. Ningakufisi, ningayilingi inkosi. Abakhe bayilinga inkosi babhujiswa yinyoka. Bese kuthola amavesi lawa awasho lutho kithi, kodwa uPaul uyasitshela ukuthi ningakwenzi lokho ngoba abakwenzayo abakaze baphumelele. Verse number 10, futhi ningakhononi njengabanye kubo abakhonona babhujiswa ngombulale, abahamba endleleni bakhonona, abenza ngathi uNkulunkulu akababoni ekuhlupheke nasekuntuleni naseguleni.
babhujiswa. Verse number 11, kepha lezi zinto zabehlela bona. Yezwa nibazalwane. Verse number 11, kepha lezi zinto zabehlela bona kube isibonelo. Zabehlela bona ukuze kube isibonelo ukuthi sifunda kubo. Kunjengosisi owangena emjolweni wathola izingane wagcina engashadanga bese nitshela ukuthi bafethu niyayazi impilo engayiphilayo. Ngicela ningakwenzi lo bese bathi abantu sasingeke esikhathini sakho. Nkathi uphila lezi zinto thina ngeke zenzeke kithi. Cha ziyokwenza ngoba zazehlela zangehlela mina. Ngicela ukunikhuza ukuthi manihamba kanje kuyokwenzeka kanje kuthiwa cha ababekhule laba bephila kulesi sikhathi sakho. Thina ke siphila singama 2000. Lezi zinto zabehlela bona kube isibonelo sifunda kubo sihamba phambili sibona ukuthi kwenzakalana bebehamba noNkulunkulu kodwa baphila ngendlela yabo babhujiswa uNkulunkulu wokhe wangcwaba 3000 yabantu wabavulela umhlabathi wavala umhlabathi esebakhululile uNkulunkulu kwalotshwa ukuthi kube isibonelo kithi bese kuba khona abazalwane bathi khululeka asingeni thina kulento ngaphila noma kanjani emseni wenkosi makunjalo amavesi afana nalawo mele adatshulwe eBhayibhelini awasebenzi ngoba iBhayibheli lithi iOld Testament nezenzo zabo nokuphila kwabo inkambo yabo kwakulotshelwa thina sifunde ukuthi umuntu ophila kanje ohamba kanje kwenziwa lani kuye bese kuthiwa ngeke kwenziwe lutho kuJesu wakufela amanga it's a false doctrine amanga ngempela hlaza. Uma kunjalo izinto ezifana lezi zingafakwe eBhayibhelini. Asiqhubeka. Verse 11 kepha lezi zinto zabehlela bona kube isibonelo kwalotshwa ukusiyala thina. Niyazwa bazalwane. Kwalotshwa ukuthi kusiyala bani thina. Osekufikile kithi okugcina kwezikhathi. Ngakho ke osuka ethi umi akaqaphela ukuthi angawe laba bayincoma athi mina ngeke ngisawa mina khohlwa mina kuthiwa uma umi kanje liqaphela ukuthi ungawe. Uverse number 13 uthi anifikelwanga ukulingwa okunjengokwabantu kepha uNkulunkulu wethembekile akayikuvuma ukuba nilingwa ngokungaphezulu kwamandla enu kepha kuyokuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. In other words ilinga efikayo phezulu kwempilo yethu akuqali ngathi ukulingwa kwabehlela abantwana bakwaIsrayeli kodwa ekulingweni lithi iBhayibheli uNkulunkulu into asho ngayo ukuthi akavumi isilingwa noma sehlelwa imithwalo isilingo esingaphezulu kwamandla enu. Sithi futhi siphakathi khona esilingweni uNkulunkulu uyayikhanda indlela yokuthi siphume kulezi zinto futhi uyasinikeza amandla okuthwala izilingo esingena kuzona. Akavumi ukuthi silingwe. As a result mayocela uSathana wayecela uJob uSathana wamtshela ukuthi noma ungenza noma yini qaphela ukuthi ungawuthinti umoya wakho. uNkulunkulu akavume ukuthi silingwa ngaphezulu kwamandla ethu. Lokhu kwalotshwa ukuze kube isibonelo kithi ukuze singakufisi okubi njengalokubona bakufisayo. Chapter 25 incwadi kaMateyu uthi uJesu mangibuya ngiyofika nihlukanisa izimvu phakathi kwembuzi. Ngiyothi kwabasokunene izimvu ziyoya ngosokunene imbuzi ngasokhohla. Bese ngithi kubo ngangilambile phakathi kwenu ngangomile ngangisejele ngangisebhedlela ngaze nangihambele. Bese babuza uNkosi sakubonaphi wathi lokho enikwenza kwabancinyane kwenzeke. Lela verse leliya noma ngathi uchaza yiphithiyori likhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu abathi mabesindisiwe kodwa babalekela ama-duties njengomzimba kaKristu ngoba lela verse alibafaka abantu abangakholwa. Uma kuukuthi kunabantu abayongena ezulwini because banakekela izintandane bayongena ezulwini ngoba bahambela abantu cha likhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kodwa bangabi nandaba nabanye abazalwane abanye abalamba phambi kwabo. Uthiwa labo noma sebekhola beyohlukaniswa phakathi kwezimvu babe yimbuzi kodwa bakhona embusweni ukuthi sesisindisiwe awusindiswi kanye bese uphila noma kanjani. Makunjalo sikho isidingo sokukhonza, makunjalo sikho isidingo sokushunyayezwa, makunjalo sikho isidingo sokuthi njalo sifuna ukwazi intando yakhe ngoba senze kwabakanye sesiqedile impilo yaqhubeka. Ayikho into enjalo, siyakhiwa insuku zonke
simfuna njalo uNkulunkulu asilungisise asikhande sinjengomakoti bazalwane. Uthi uPaul nginiholela nginiyisa endodeni uKristu niyintombi into enganambimbi. Ngamanye amagama siyalungisiswa siyaqolwa njengomakoti sikunezinto ezikhishwayo la kithi sifika kuKristu siphelele. Ayikho lento ukuthi once wasindiswa kubekanye sekuphelele. Ayikho into enjalo. Uma kunjalo sothi masimukela uJesu sambe sohlala emakasi buyelena emathaveni vele sesindisiwe sesiqedile ngakho. Wonke umuntu angakwenza musiloko. Ayikho into enjalo. Musa kaNkulunkulu into esenzelwa yona esingayideserve. Besathi obhalayo ke Musa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuthi singoni. Apostle Paul uthi, Apostle John uthi abakaNkulunkulu aboni kodwa makwenzile nona nwazi bazalwane ukuthi sinommeli. Ake sixoxeni bafethu, ake sixoxeni ngenani isikhuluma, ake sixoxe. Ngiyabafisa bafethu beGrace, mina ngiyabafisa. Ngenani bafethu sixoxe. Ngiyabahalela. Ngiyabahalela beGrace bafethu. Ngenani bafethu ake sixoxe. Wena wezwa kuthiwa ngenani bafethu ngenani sizothi esithunywa sithini umuntu omdala ngeke usindiswe kanye bese kuthiwa sekwanele ngeke ngitshela papa mendaweni efudumele sukholwa uNkulunkulu serious kakhulu uNkulunkulu serious nje kakhulu ukuthi abantu abaphila impilo engcwele. Ngenani bafethu ake sikhulumeni lindenini lindenini ukhona ngithi ukhona la the grace of God umusa kaNkulunkulu Bote Ncebo. mfowethu Ninjani futhi? hawe bhuti ngabe usuzwile la kwa TikTok ayihlala endleleni indaba Ayaphila imali. kakhulu Sanibonani bafethu. Yagijima. Kancane bhuti phezulu kumfowethu Ithanda Mabuza uzongena emveni kwakho Sanibonani baphathi. yebo bhuti Siyaphila mfundisi sizwana. siyaphila mphathi sicela kancane uzongena emveni kwamfoko amabuza macede umfundisi lapha ngendle No okay mphathi akunenkinga. siyabonga mfowethu Yaphila bhuti. siyaphila Siyabonga bhuti, siyabonga. Uqala nje ngithanda kubonga kakhulu. Yabonga bhuti ukuthi ufake le topic. Ngiyakhumbula nje ngahlushwa network nangalesi mara ngakhumbula kahle ngazi ukuthi beso nale viki eliphelile bekungiyo le topic ye grace musa. yebo bhuti Ncebo. Sendelwa umsa qobo Ncebo, sendelwa umsa. Yabona nangabe unemoti ngeminyaka kumele ukuthi le moto uyithelele. So but uma ngabe tawudlula lenyanga le fanele uyithelele ngayo ungayitheleli kuba ne 21 days period le unikwa yona ukuthi kule 21 days leyo noma ama traffic cop angakuvimba angeke bakubhale ithikithi ngoba kusuke kuyi grace period leyo ukuthi when usatawuya kwethela. So but after the 21 days leyo ngale vele sebakubhala ngalapho lithikithi. So lokuchaza ukuthi nathi njengoba sochazile Ncebo
banikiwe lemvumo labafarisi ukuthi after lo muntu kunabofakazi lababili noma labathathu aqothwe ngematshe aze afe. So Jesu senakafika kunemagama lawo wakhuluma Jesu wathi kufunana bajaja bajaje kahle. Lokhaza ukuthi sibe bangajaji kahle ngoba sibakhanza nangu lo make babamba lo make lo bathi uphingile bafuna umgcoba ngemali. Uthi Jesu lapha amagama akazange abavimbe ngoba umthetho waMose bowuvuma vele ukuthi uma ke umuntu abanjiwe wonile vele ufuna akhandwe ngematshe aze afe. Akucalela agcobe lo make lo wamgcoba. Lokhaza ukuthi sho ukuthi nasemuva bebajaja kube ngoba wrong uyakubona. Ngethi ngoba bona kude bofakazi ababonile ukuthi bonile uyakubona. So badwanela kusho lokho Jesu bonke balahla amatshe bajika. Lokuchaza ukuthi uma Jesu mabajaja abajaje kahle. Kuthi bese kayithi Jesu nakafika vele judgment yasuswa tukwebantu yabuyiselwa uNkulunkulu. Ngoba kuqala vele bona bebanikiwe le judgment ukuthi umuntu nangabe vele bamkhanzana elicala vele bakhipha judgment vele uyabulawa lo muntu. So Jesu afika nemusa lokho ukuthi kahle kahle umusa ungakunike lithuba lokuthi uqolise noma uphendvuke. Bose ungatholwa nje ukuthi ukonile vele abafuni ukuvala ukuthi wena uyaxolisa njengasecourt njengoba sibona umthetho walelive usebenza kanjani. Cabanga ukuthi nabo sebenza njalo ukuthi umuntu noma ngabonile but kwababethe ubufakazi uyaphuma basakanacala. Umuntu noma ngabonile utholakala lo muntu bathunile icala so uyaboshwa. So once kwakhishwa sigwebo lapha lo muntu noma ngathi sola athena mina ngiyaxolisa bayithatha ijaji alithatha inzaba yakhe vele leminyaka la suka gwetshwe yona vele uyaphakathi uyabona. So uyabona ukuthi umthetho vele ucinzetela kakhulu but Jesu nguye lochamuke nemusa ngoba umusa ufika sinika lithuba lokuthi sikhona ukuphendvuka nathi sibiyele uNkulunkulu. Ngoba uma ukhumbula kahle ku-Old Testament bekuthi ngabe kone batali bakho noma bomkhulu wakho athi uNkulunkulu uqalekisa azacala ukuse nesitukulwane lesesine 4th generation. Uyakubona lokuthi utalwa wena nje utalwa kwesiqalekiso uqala la khona ulathi nokuthi lendu kangibani nini mara ngalokuthi vele uNkulunkulu wakumisa njalo botholakala na ulithwala lelicala lelo. But uma sakhuluma kwemprofeti angisakhumbuli kahle ukuthi ngeHezekiel noma ngibani uNkulunkulu yalo akusendeka ukuthi umuntu umtali adle lokumunyu bese kuphathima amatinye emntwana. Uyabona nje na udle lemon kulamatinya yabona ngisaphathima. So ngachaza lokho ukuthi lo dlela lemani nguye aphathima amatinya ngeke kwendeke semuntu adle lemani sekutholakala kuphathima amatinye emntwana wakhe. Lichaza ukuthi nyalo umuntu utawufela etonotaka usibeka uNkulunkulu bekuprofeti ukuthi lolotako khulunywa ngaJesu ukuthi nakuta Jesu umuntu nemuntu uyatawufela etonotaka kude umuntu unyala satawufela tonote batali bakhe. So uma ngabe uNkulunkulu beyangana nkinga ngendlela siphila ngayo bengeke azamthumele Jesu bengeke yakubona angeke amthumele ngoba vele benganasingo sokuthi angatholakala athumela Jesu ekubeni vele lempilo esiphila kanankinga nayo. But uzowathumela Jesu uNkulunkulu ngokuthi sono yasinyanya ukuthi sono yasinyanya uNkulunkulu ngike uzowathumela Jesu ukuthi atokhona lokuthi Jesu asendele lo umusa ukuthi singasakhona ukuthi sibuyisane naNkulunkulu. Yakubona ngiko nje kuthiwa Adam uqala lo Adam lo wabekwe ensimini yase-Edeni uthi wadala ngokwenyama nje ukuchazile but Adam wesibili uqhamuke udalwe ngekwamoya. So vele thina ngokwemvelo besihluleka kwenta kahle bekudzinga vele ukuthi qhamuke umuntu uyatasita ukuthi sikhona ekudalwa nakamoya ukuze sitokhona kuba nale mandla ukuthi sihlulele inyama. Ngiyabona noma ngabe sifuna kwenta kahle kuqala bekusihlula vele ngoba lenyama beyide amandla. Ngiyabona ngoba bese yilo say corrupt ngalokuthi Adam lokuqala wahluleka ukuthalalele uNkulunkulu. So nasa tholakala sesinalo lifuto lolo but Jesu senakafika yena sinafika nalo musa wasibuyisela emuva ensimini yase-Edeni ngoba umuntu beyaqoshiwe but Jesu utosibuyisela emuva ngoba abantu abaningi bebakhala ngaAdam
namanje nje ngoba uthola abantu nje bathe Adam wasimosha man. Adam wasimosha kanti nyalo Adam senguwe nyalo uma ngabe wena uAdam ufuna walalela nyalo selithuba lakho sinyalo ulalele wena ungasasoli Adam ngoba Jesu sibuyisele wasenda sonke sababo Adam empilweni tethu so nyala seko singo usungakhala ngesono sa Adam nyalo Adam nguwe nyalo Adam ngimi nyalo uma ngabe ngihluleka mina sengidawusola abantu ngoba phela ukhanza umuntu uthola sinaye ngaba babeka yena lesimini ngawahluleka mara ngenxa yokuthi nyalo kwahluleka Adam yena sothi awusola Adam ukuthi samoshwa ngiAdam sihlupheka kangaka nje sisebenza kamatima samoshwa ngiAdam so uNkulunkulu usendela umsa ngaJesu ukuthi okay njengoba nina beningokoni lutho nyalo sengibuyisela thino icala kabusha ke phansi nyalo umuntu sotalwa kabusha lokutalwa kabusha kusho lokho ukuthi impilo seyicala phansi manje sesitalwa aseside sono sokusichubeka nyalo kuyaphambili sekufuna manje sihambe kahle ke thina sendele bekufanele kwendiwe ngiAdam silalele ke thina so nyalo kuthi umuntu atawukhala ngaAdam ukuthi Adam wamosha webhuti ngakho usungene emlonyeni yazi ngiyawanje ukukhuluma kanje kunento uma ngcola idrop enhlizweni yamazi ubeka nansi into yokuthi iyamangaza lento mfowethu yokuthi uNkulunkulu uma ebe kuAdam ensimini yaseEden kungakabi kukufa kungekho sono kungekho lutho kwakhona lapho kwakuna yonke into wathi kumuntu wambekela umthetho khona lapho wamnikeza i-assignment yathi ungadli la uyazwa bhuti khona ensimini isono singakabi bikho okay yes singakabi bikho isono umuntu esaphila kahle khona ensimini uNkulunkulu wamnikeza imiyalo umuntu so bhuti usho ukuthi masifika uJesu sayalwa lutho ke siyitarata abafowethu ke kodwa bele bayilungisa lo musa yahlupha nceke kuyahlupha nceke ngoba kumatimba benta noma ngabe yini nyalo benta noma ngabe yini basivele uyathi njengamangala nceke ene khona la ubude wena ukuthi mawusho sinyalo noma ngabhema ngibhema eligwayi naseyitshwala ngidawungena embusweni yase nceke uyini utawungena lo kumanga nceke kumanga nceke ngoba iBhayibheli sinasona ngamabomu mafuza kumaHebheru sinasona ngamabomu sekude lomnye umhlatshelo ukususa tono lo shothi Jesu nangabe sithunyelwa Jesu nje uNkulunkulu bekuyindlela yakhe yokugcina ukuthi abuyisele umuntu kuye umuntu wasifika kumukela Jesu vele sekude lomnye umhlatshelo uNkulunkulu lathi awuthumele emhlabeni kude ene wathumela umhlatshelo ngoba besidzinga vele kusinziswa besingeke sisinzise thina ngiyakubona ene Jesu na uya kuye uya unjongo obunjalo yabona mina encebo angizange ngiqale ngekele tshwala ngekele konke nemantombatane everything lebengiyenda ngabe sengiyakholwa ungithole Jesu umtenda letini wafike yena ngekelisa ngoba kube benginemandla ukutekelela mina ngekele konke bengemdzinga Jesu but lokuthi bengimdzinga Jesu kwabonakala ukuthi bengifisa mina ngasikwekela konke but bengihluleka yabona nabathi usicila sesono ngiyakwati mina ngikhuluma from experience kuthi uve ukuthi yabona tshwala ngisafunda ngigcilata anginalutho ngiyasebenza mara anginalutho mina ifoni nceke bekungakhathaleki ukuthi noma ya 2000 noma yamalini uma sengiswela imali ukuthi ngithenge tshwala bengibambisa ngayo ngithi nginike 100 rand nginike 100 rand bambele phone usayibuka nawe ifoni phela cobo yadura uthathe le phone ngithi nginike 100 rand kufuna kunatha tshwala kuphela ngiyakubona into ngayithenga endlini uma sengishayekile sengifuna lo tshwala ngiyayithengisa le noma ngithengele nokuthi itangisika so yabona lokuthi bese ngisicila sawo but uthe Jesu nakafika empilweni yami kwaphela iappetite yokukhanuka lo tshwala kwaphela iappetite emantombatana ngoba kunale funa siqonze ukuthi nakufika moya engcwele asikho singo sosungasafundziswa wena ukuthi wena usanasi tshwala sesimale sikwende nje ncebo ukuthi umuntu anganasi tshwala angabhemi angajoli ekela umona konke into lethe sesimane umuntu simtshela mara once moya engcwele wangena ufana nephilisi lokukhipha sizwe once umuntu wagwinya angeke akhulumise iphilisi wena philisi wena nafike esuswini ngifuna wende 1 2 3 ngethi waligwinya nje liyathi lona ukuthi ufuna lendeni esuswini so na Jesu naye nakafika empilweni ususa tonke letinto langathi funa empilweni yemuntu kuphelele appetite ngoba kube
kube akuzange ngempela ngoba umthetho mehluko umthetho nanceke nemusa uthi umthetho bethi betibambe enyameni ukuthi baticreme engqondweni kusiloka kwendiwa ngiko bebatholakala bahluleka ngalokuthi lento bebayathi ngengqondo but umoya just nakafika nemusa usenasinika moya ngcwele letindo kuphela leappetite yakho yakubona lokusitshwana nalo noma ngibona nceke ngite le appetite yabo vele anginabo mara kuqala bengithanza kakhulu futhi kakhulu angibiyekeliswa ukuthi maybe ngivangikhumbula ukuthi hey mina ngimzalwane phela akufanele ngikwende lokho no lento iyatendakalela nceke lengekhathi uyeva vele ukuthi hey lempilo loyiphilako nawe nje iyakujabulisa ngoba kuba kusinjalo nceke mina nginemodi bengahamba ngiyebo bombombela khashane la kunebantu abangangathi khona ngiyonatha khona ngala ngizawe khona ngala ngilale khona ngala ngibiya ngakusasa ekseni uyakubona but lento wayikwenda kusivi noma uwedwana uve kusilo lo moya othi inkanuko lebenginawo before ngiphenduka uphumile wonke yakubona ngoba Jesu nangafika vele ufika akhiphe umoya othi inkanuko konke longasikahle lokukhanuka wena kuyaphuma kuwe uyabona nceke kusitile lokuthi sike saphila lempilo leya singakaphenduka uyabona mina ngingakaphenduka ngakhona ngike ngathi wula titayela nceke boma 3 step boma biboko lese basisichiko nje saqala ngishiko thwala cabanga nje umuntu ayinceke owula titayela lesaqalwa ngishiko thwala lihedeni umuntu longakhona awule stiko modiso lo muntu inceke lesitayela sesibitwe ngale gama leyo ukuthi lo muntu lomdlali loyo vele nguyele bekasukula lesitayela basibita ngale gama la uyakubona so yakubona ukuthi uma ngulile bengisuke ngulela vele ukuthi ngifuna kubonakala ebantwini kuthi umla aqambe manga nje asinawa ngulile uyahula nje wazawula stayela sisuke senhlitweni nceke enungalandzelela donke etinceke edula tayela kulandzelela impilo yakhe inethi tayela nayo lempilo ayikho straight uyakubona ngikhuluma iqiniso nceke sengubonile kakhulu nceke uyakubona so livangeli lifike lisiguqule nceke lisiguqule lebe sithanza usiphasol Paulo konke lebe kuyinzuzo akasinokunye usikonke lebe kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva mayithile siyakhetha silingisa Sawula lo ngathi kunonile sikubeka eceleni bese sikhipha lokunye lesikubona ngathi hayi lokho akuluwe kanti nawufika kuNkulunkulu ufike wende lokuthanzwa nguJesu awendi lokufunwa nguwe kuningi lebe sikuthanza na sinceke upati Jesu nakafika lo musa saw understand lo musa awusuku ukuthi sichubeke siphile manyaleni but umusa ukuthi uNkulunkulu sinike lithuba lokungangibona lebabanga ngoba zange kanathi khale la yona si Jesu ayikhumbule embusweni nayo yakubona lokusho kona ukuthi yawutfola lo musa ngoba yatholakala ibethelwa kanye naye Jesu yatholakala itfola lethuba lokukhuluma naye lokusaba emkhathini Jesu akuzange kube liphutha nceke lokusaba emkhathini bekwento yasidolo ngala akhona ukumkhulumisa nalolo ngala naye akhona ukumkhulumisa boyithuba akhole bathole lithuba lokuthi bakhona ukuxoxa na Jesu but lolo ngala lithuba lo musakazanga akhona ukusebenzisa ngoba wamhlambalata kuJesu wathena uma ngabe wena uyinkosi waye ngathi sizisise naso uyabona lokuthi lo yawazi wamkhuda lo yakhe yakubona siphela sine silanga ngenxa yokuthi sonile vele kepha yena konanga lutho uyabona sengiloku lo yathi celela ukuthi Jesu angalo amkhumbule embusweni wakho wasungakhathazeki namhla ndaba nginawo paradise so yakubona silelanga lelo bekafa but umusa wawuthola ngalelo la yakubona lokusho siwaphenduka lo muntu nakulo make lapho uthi Jesu hamba ungaphinzi wona nalendvodza leya yagula 38 years ihlala echibini Jesu nakahlangana naye tempelini wasiyabona sophilile ngithi kuwe hamba ungaphinzi wona ngoba mawutawona tawondeka lokukhulu kunaloku lobongiwe bengeke Jesu bonke labantu abatshele ukuthi bahambe bangaphinzi bone no nceko singadlaleni ngemusa bazana singadlaleni kodwa siyathi vele ukuthi
sathane kunebantu abacashile labasebentela yena but nje iqiniso lohlala liliqiniso nceko angeke lize liguquke and noma labanye bangahlala bangalikhuluma but uNkulunkulu unemandla ukuthi iqiniso alihambise so ngilowo nceko nje ukuthi nama ngivulele lethi nceko ncilo nato khona ukukhuluma nceko nje but nje siyabonga nceko kakhulu siyabonga nakisi kungumusa nje lo ukuthi sithole lo musa lo weliqiniso sisaphila sengandlulu kulomhlaba ngiyabonga nje Buthi siyabonga kakhulu nceke Nkosi siyabonga kakhulu egameni lika Jesu sila emseni niyohlala esonweni kuze kuvame umusa namfowethu siyabonga sibingelele Buthi egameni lenkosi nceke Nkosi yabingelela Siyaphila mfundisi Mangethe siyathemba ukuthi nabazalwane ba right makabongo phezulu uJehova kuphela Amen Amen ba Mfundisi yazi sengisuke ngangena nami ngizwe uthena singena ngazi topic beyithini kodwa nje mina ngikhala kakhulu ngokuthi sishumayele ngeprosperity singashumayeli ngokubuya kwakhe Okay and singashumayeli nokuyibuyisa naye ngoba uthi wozani sixoxele indaba noma ngabe izono zenu zibomvu kangakanani ziyakuthethelelwa uyasibiza lapho uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nobudlelwane naye aphinde athi ngibizeni ngiyakunitshela izinto ezinkulu kunezinto babumangethe uNkulunkulu afunayo ukuyikhuluma nathi but ngokuthi ubungcwele nobudlelwane asinabo and babumangethe sengivala umoya oyingcwele usuhleli ngaphandle awusakhona ukungenelela ebandleni lokuthi uwenze ukuze kubonakala amandla kaNkulunkulu awusakhona ukusebenza ngalendlela it because sesayipraise athina sesenza ngendlela yethu salahla udirector ongumoya loyingcwele ongumoya weqiniso ngoba babumangethe ake ngiyikhulume nje iqiniso ayikho into ebhlungu njengokuthi sipraise abafundisi kodwa uJesu asimmemeza asimpraise ayikho into ebhlungu sizoshumayeza ngabazalwane ngezinto zasemhlabeni kodwa lo phezulu asibashumayezi ngaye ngoba babumangethe mina ngicela ukuba short Nkosi yami angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu kodwa bengithanda ukuthi ngelinye ilanga ke ngikhulume nawe efonini noma ke ngikhulume kunento ngifuna uNkulunkulu angiphe lesibindi sakho lesokuthi ushumayele ivangeli leqiniso ubuyisa abantu eqinisweni silahlekile babumangethe siyambonga uNkulunkulu ophezulu babumangethe ayikho into ebhlungu njengokuthi sibhadale insurance yokungqwatsha emhlabeni ukuthi kusala inyama kodwa insurance yasezulwini asinayo yokungena ezulwini sibhadala ama-insurance asemhlabeni kodwa i-insurance yokuthi uJesu simamukela asanayo even kwathina bazalwane insurance yokuthi sibe nayo uJesu sibe nobudlelwane noNkulunkulu sibe nokuthi uJesu anginishiyi nodwa kodwa nginishiya nomoya oyingcwele ingakho sesithandaza manje sesenza ngendlela yethu mayingekho ikeyboard abazalwane abakhuleka abazalwane abadumisi sidumisa ngezinto zasemhlabeni babumangethe ngiyabonga kakhulu mina ngicela ukwehla mphathi wami siyabonga Buthi siyabonga kakhulu siyabonga nceke bafethu siyambonga uNkulunkulu sila kuthiwa ke once ungasindiswa kanye sekwanele the rest don't care nginana umbuzo futhi ngiyobuza sizosovala ukuthi uNkulunkulu ensimini yase-Edeni uAdamu wayemnikezile umyalo tamasa lensimini phila noma kanjani kodwa ungadli umuthi ophakathi nensimu now uma kufika uJesu ke uAdamu wedla waxosha ensimini ushothi emseni kaJesu akusekho imiyalo ngoba sisemseni phila noma kanjani wenza noma yini ungani noma ikuphi because we are under the grace shothi mase sisindisiwe siyatamasa kodwa uNkulunkulu ensimini yase-Edeni sono singakabusi uAdamu wemnikezile imiyalo ungadli la shothi thina ke emseni siyadla noma yini ngoba sisemseni asikhulume inamba zalona othwela sibingelela lapha ezansi Sibingelele baba Mangethe bazalwane njani sabingelela pholo
Siyaphila baba. Ey, Amen mfana. inkulu le ndaba. Mfowethu. Inkulu kakhulu ngoba phela nowubheka indaba yomusa. Ey, nofunda amahubo, ngithi amahubo 49 uverse 7 noverse 8. Ubabuke wayichaza ukuthi into yomusa yinto othi ungenawo amandla okuyenza bese kube khona okwenzelayo. Then thina ngicela ukuwafunda nje lamahubo baba, amahubo 49. Yeah. Hayi man ngisebenzisa iBhayibheli lephepha uverse 7 uthi umuntu angemhlenge umfowabo angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu akuna kuphela nanini. Okay. Then kuleso simo sonke sasinjalo kusona ngenxa yesono, then ekulahlekeni kwethu noma ekufeni kwethu ngenxa yesono into esasingakhokhelwa yona yayingekho, akekho umuntu oyengakwazi ukukhokha, akekho oyengakwazi ukusikhokhela. Then uNkulunkulu ngenxa yokusithanda kumaRoma 5 ngithi uverse 7 uthi uNkulunkulu ubonakalisile ukusithanda kwakhe ngokuthi siseyizoni ngoba isono safika kuthina sasenza izoni. Then sasabantu singakabi nesono, then nasekufika isono sasiqambisa igama saba yizoni. Kukona lokho uNkulunkulu wasesenzela umusa. Lento yomusa kusho ukuthi sasiku-fallen state, then nangabe siku-fallen state yena uNkulunkulu ngomusa isele endaweni, then enesibuyisele endaweni asikwazi ukuthi ukubuyisela kwethu endaweni still sisazophila ngendlela ekade singayo ku-fallen state. Okusho ukuthi lo musa kusesigcina kusabantu abawemukelele ize, sibuyiselelwe ize endaweni ebesikuyona ngenxa yokuthi sithemba umusa. Hayi Ngenxa yaloko ke noke wawugeja umusa oza ngoKristu Jesu, ngoba ngithi incwadi yaJeremiya ithi ukuthatha umuntu ongalungile umbeke endaweni elungile akakufunda ukuqonda kodwa ujike enza amahlazo khona. Then uKristu Jesu ke njengoba sasikade silahliwe wasenzela umusa, uNkulunkulu ngoKristu Jesu wasenzela umusa sabuyela. Kodwa manje noke wageja lapho wawuthatha lo musa wangafikelela ekulungeni, ekulungisweni, uzothi ukhona lapha kade wenza amahlazo. Then umusa kube ukuthi awusakusebenzela so wamukelele ize okulimaza wena ke mamukeli wawo umusa, ngoba kusho ukuthi lento yomusa ayikusi lana ekufuna khona inyama yakho, ngoba phela ingakho umpostoli Paul ethi le inyama negazi kuyaphikisa, inyama nomoya kuyaphikisana. Then kube kuthiwa umusa usithatha usise akhona inyama yethu, angabe senza nanoma yini efunwa inyama yethu, kodwa umusa ngokulungiswa ngoKristu usisa emoyeni kaNkulunkulu. Then umoya kaNkulunkulu nangabe uthi usenza ukuthi usifundise ukungahambi ngenyama, then ngamzukwane sahluleka ukulalela umoya, kusenza ukuthi umusa siwamukelele ize, ngoba kukhona abawamukelele ize. Ubaba uyichazile ukuthi lapha ngesikhathi abantwana bakaEzra bephuma eGibhithe bonke baphuma, kushiwo ukuthi kukhethwa abantu nobani baphuma bonke, kodwa uNkulunkulu ngenxa yokungathokozi ngabo abanye bafa endleleni. Asikwazi ngempela bazalwane, noma kuthiwa siyafuna asikwazi ukwamukelela lo musa ize still sihambe ngenyama yethu. Inyama negazi ayinasabelo kulombuso, okunesabelo ithina senzela umusa owayengekho noyedwa umuntu wayengakwazi ukwenza. No-Rish wayengabeka inkomo zize ziba amamiliyoni, kodwa akekho wayengakwazi ukuthi asikhokhele. Nangabe lento nangabe uzibheka ubone ukuthi lengalandi wakhona ifikisa nenyembezi ukuthi ngempela akekho wayengangihlukanisa nento ethandwa yimini inyama yami, akekho noyedwa. Umzali wami wayengeka kwazi noma umuntu ngamshayela umthetho,
umguide ngawo. Kodwa umuntu okwazi ukuthi uphikisane against nenyama yakho akekho ngaphandle kwaNkulunkulu. Ngoba phela lento yesono usathane uyifihle egazini. Igazi ke yilona esiphila sikulona manje. Then nangabe ukuthi ngizozama ngebehavior ukuthi mina ngoba ngibehave kahle ngikhuliswe kahle iyahlula lento, kodwa uNkulunkulu emuhle wasenzela umusa. Umusa ongandele bani. Lo musa lona uyasifundisa. Nokuze umuntu ethi lo wakhe umvumela ukuthi ahambe ngendlela yenyama ekuwona udlala ngathi noma udlala ngaye ke mhlawumbe singathi udlala ngathi ngoba nedlala ngathi kusho ukuthi kufanele sicabane naye, kodwa ngoba manje udlala ngaye uyozibonela yena. Yile into ebuhlungu abenze, kodwa lo musa esenzele wona uyasifundisa ukuphuma emahlazweni. Ngiyabonga baba, ngingathathi isikhathi eside. Hey Pholoba wehla nayo Pholoba. Hey siyabonga Pholoba. Sizintobe asibingelele lapho egameni lika Jesu. Hayi bafowethu. Sohlala esonweni yini kuze kuvama umusa. Hey singawuyenza ube yize umusa kaNkulunkulu. Sawubona sisi. Sawubona ninjani mangethe? Siyaphila sesokunjani? Saphila. Ngiyabingelela nabazalwane bonke abakhona abakwipanel nalapha ezansi kwi-comment section. Siyabingelela. Siyabonga itopic ye-grace. I-grace esusumsindo kulezi insuku. Mina lento ye-grace bazalwane ngi-understanda ngokuthi uJesu njengoba eza wazosifela ukuze sithethelelwe izono. Sithethelelwe yonke inhlobo yesono bazalwane ukusindiswa kungumusa lokho, kungumusa kaNkulunkulu. Uyasindiswa nje umbuleleke ngevangeli likaKristu, akuyi ngokuthi ungubani, ufunde kangakanani noma unani. Ungumusa kaNkulunkulu ukumbuleleka ngoba ungafunda ugogode kwanali iBhayibheli ungalifunda from Genesis to Revelation ungambuleleki. So lento yokukholwa yokusindiswa kungumusa kaNkulunkulu. Musa kaNkulunkulu lowo ke sesiwufumene, awusivumeli ukuphila esonweni. Awusivumeli bazalwane ukuthi siphile esonweni. Ayikho lento yokuthi ngoba sesisindisiwe then sekwanele sesi-right, asikakabi right, siyasindiswa usuku nosuku. Angabe ayikho lento yokuthi zihlambululeni usuku nosuku ukube ukusindiswa into ka-once off ukuthi ngaphakamisa izandla ngathi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ukube kugcina lapho. Akugcini lapho. I-process i-journey nje ekumele ukuthi siyihambe noNkulunkulu usuku nosuku siyaphenduka bazalwane. Ayikho lento yokuthi sizothi ngoba siyakholwa sizodata uNkulunkulu uya-understanda. Ayikho bazalwane, uNkulunkulu soze asi-understand isono, akaze asithande namanje asithandi futhi soze asithanda. Kwakungeke kwehle uJesu ashiye ubukhosi bakhe nobunkulunkulu bakhe azofa kuchitheke igazi kube lento yosono. Siyakwazi ukuthi siyigodle sithi uNkulunkulu uzo-understand. Manje ngoba uNkulunkulu bazalwane akasifuni, yebo sisemseni kaNkulunkulu ngoba salandwa ey'ndaweni ey'hlukene senza izinto ey'hlukene, kodwa salandwa salethwa embusweni kaNkulunkulu. Yiwo umusa lowo, awusivumeli kodwa ukuthi sihlale esonweni. Siyahlukanisa bazalwane, siyahlukanisa lento yokuthi sokwenza noma kanjani, sizogqoka noma yini. Ayikho bazalwane. Umusa awusivumeli ukwenza intando yenyama yethu noma ngabe thina siyathanda ukuthi sibukeke siyibahle emehlweni abantu, kodwa ngoba sesiyaqonda ukuthi imizimba yethu iyithempeli kaNkulunkulu. Wayengekasho uNkulunkulu ukuthi imizimba yenu iyithempeli kaNkulunkulu, ukube le mizimba le sizothi ngoba sesifumene igrace thina sizokwenza isinoma kanjani, sizogqoka isinoma kanjani, siye enkonzweni sithi siyokhonza uNkulunkulu, siyokhonza uNkulunkulu wegrace, sifike nasenkonzweni
hloniphe uNkulunkulu senze yonke bazalwane into ngiyadabukisa izinto esizibuka kuma-social media izinto ezenzeka emabandleni abantu abathi basindisiwe ngiyadabukisa ubona ukuthi ukumsaba nje uNkulunkulu akusekho bazalwane angazi ukuthi ngayichaza ngithini kodwa nje angathi uNkulunkulu angasisiza ayibuyisele lento leyo ukuthi yebo sisemseni ngoba ukuba uJesu akehlanga nathi ukuba asimbulelekanga besizolahlwa. Ungaba kuhlungu-ke ukulahlwa manje bazalwane sesilizwile sesilazi iqiniso kodwa sibe busy sithi hayi igrace akafuneki umuntu owona esazi bazalwane akafuneki umuntu owona esazi yebo sisemhlabeni sisazokwenzeka iphambeko but asenze izinto ngamabomu ngoba nakho sithi uJesu sesathethelelwa vele uJesu usafa awukwazi ukwenza into ngoba uthemba ukuthi uzoyihlambulula uNkulunkulu kanjalo bazalwane uNkulunkulu akayona lento lethi sicabanga ukuthi hayi kulungile ngizokwenza this noma kanjani mase ngithanda the time uyitshela ukuthi ngizokwenza lento then ngizobuyela kuNkulunkulu cha lento yokuphambuka akuba ukuthi wena sowubona ukuthi ngaphambu awuyini lento engicabangayo ngiyumzalwane hayibo ngaze ngakhuluma kabi nobabuzwane the time urealize lokho isona-ke isiphambeko leso kodwa lokhu ozophuma uyokwenza ngamabomu uwumntwana kaNkulunkulu ngoba uthemba igrace uthemba ukuthi wena usafela usathethelelwa kusho ukuthi uJesu siyambethela futhi esibili leso esesafa yazi ukuthi lapha kwi-Old Testament ngeke ngamhlatshela ababenza Nkosi yami okwakuthiwa kumele ukuthi uye nembuzi noma nani laphayana every year ukuthi uyohlanjulwa leso sono kodwa akusizanga kwadingeka ukuthi kuze kwehle yena uJesu uqobo wazofela abantu bonke ukuze kuphele le yanto leya ukuthi ngoba ngayenza isono mhla ka-3 nangonyaka ozayo 1 October 2024 njalo kumele ukuthi kuyokwenziwa le yanto yayenziwa laphayana ekwakuthiwa umhlatshelo noma yini ukuze kuthetheleleke leso sono kodwa sasingathetheleleki kwabiza ukuthi uJesu azokwenza umusa yiwo lo ukuthi kwafa umuntu kwachitheka igazi ukuze thina sithethelelwe siphile ebungcweleni senze intando kaNkulunkulu nje ngizovala ukuthi isono akazasithande akasithandi uyasinyanya futhi kasoze bazalwane aze asithandwane ngeke ngithi mina ngathi mangabe umzalwane ungahamba ngokucophelela yabo hambe sengathi uhamba phezulu kwamaqanda ukuthi makungabi khona elifayo kube ukuthi life ngephuthu usheshe urealize masishana ukuthi nali elilodwa selifile ubuyele bazalwane uyosha ngayo not ukwenza izinto on purpose ngoba sithemba umusa cha bazalwane uNkulunkulu wethu kanjalo ake ngime lapho bazalwane egameni lika Jesu amen siyabonga. Hey sesiwazi wakhuluma siyabonga kakhulu ukuthi umpostoli Paul atshela abazalwane baseGalatia bazalwane benigijima kahle point yokubala bafethu asiyohlala esonweni kuze kuvame umusa ukuthi sisindisiwe akusho ukuthi senza noma kanjani ngisasho namhlanje uAdam ensimini yase-Eden esono singakabe bikho wayenemiyalo ukuthi ungadli la nasemseni khona la emseni yabona nje umusa into okunikezwe ingane yabona ingane encane kuthiwa uma iphila under the grace noma engabulala izitsha noma engenzani kodwa kune level la khona ithi masiyazi ukuthiwa ungathukani ungakwenzi ukuthi under the grace iyayithola ipunishment ipunishwa ithandwa asiphili noma kanjani ngoba sisemseni kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu bafowethu yileyo ukuthi uKristu wasifela esiqalekisweni noma esiphambekweni esenziwa uAdam ensimini yase-Eden i-lifestyle iyafuneka kithi ukuthi siphila kanjani emveni kokuthethelelwa kwezono umbuzo nisazowubuza ngimile ngithi uAdam ensimini yase-Eden wayenikeza imiyalelo ukuthi ungadli emthini thina ke sisemseni kuthiwa sidle noma yini yiloko nisitshela khona yini bazalwane mamchamana sibingelele egameni likaJesu. Amen baba. Amen mama. Ngiyaphila baba. Saphila njani? Saphila baba bengaqonde nangena Nkosi yami. Senginamahloni lokhu ngiphuma angazi ngathi ngingeneka kanjani.
noma kusho ukuthi la ekhaya umuntu uma esake wangena kuyangenekela. Kodwa-ke mina anginayo into mhlampe suggestion. Nginombuzo nje, kunomzalwane engingakhuluma naye, engijwayele nje ukukhuluma nawe, uyazi-ke baba siyaxoxa-ke sinawe. Kunomzalwane engingakhuluma naye kakhulu emini ebone ngiphoste ipost le yeGrace. Wase wase ngamuthi fahla ngenxa ukuthi siqalile last week ukuthi indaba yeGrace imi kanjani. Ehamba yangihlula la ngihlela khona engibuza nabazalwane balezi insuku nangemibuzo-ke ukuthi bagudi kanjani. Usethi-ke iGrace njengoba uJesu, cause yena engqondweni yakhe nje kwi-mentality yakhe njengoba eney'ngane azithola engakashadi, uNkulunkulu wamxolela kuzona. Ngithi mina hhayi, akuyona le iGrace. iGrace ileya yasensimini yase-Eden, singakofiki thina sesizalwa vele sekonakele vele. Yebo. Usethena hhayi-ke mangesikho ukuthi uJesu wafela izono zethu lezi sisenzile ukuthi saqoma sazala iy'ngane singakholwa, kanti kusho ukuthi yini umsebenzi wokufela uJesu. Ngithi mina ufela thina-ke, ngithi mina-ke umsebenzi wokufela uJesu ileya yini konje lenza u-Adam leya khomanda ayinikeza ukuthi angadli. Yes. Wafela lokho ngoba nakho lize lithi iBhayibheli emva kokudla kwaze kwavalwa ensimini kwase-Eden kwakungasavumeleki ukuthi kungene umuntu because u-Adam azange awu-obheye umthetho kaNkulunkulu. Okay, ukuthi angazi noma ngizokwazi ukuyichaza kahle le nto. Usethi-ke ena okay-ke useyabuza ukuthi iGrace leyo. Then masusindisiwe-ke njengoba uNkulunkulu esebenzile umusa wamsindisa since esezalelwe under leyo disobedience ka-Adam, then wasindiswa-ke manje uyakholwa manje umzalwane ngempela okhola geleqe. Manje yini econtrola, ngizothini, econtrola ukukholwa kwakhe njengoba lithi izwi lenkosi. I think umethi mangaphazami methi uJesu nginikhethile mina, akunini eningikhethile, uba uzongicorrecta ngisazi noma iliphi ilokhu njani. Uthi-ke ungena kuphi mhlampe ijeni yomzalwane ukuze-ke abe safe yokuthi akasayi-ke esihogweni. Since kukhona ngithi manje kumele ukhethwe, hhayi ukuthi uyayikhetha. Kube ukuthi-ke eyakho ijeni usuhamba kuphi-ke, noma mhlampe okwakho ilokhu okuncane, noma ngingasho ukuthi kuncane, ilokhu esikubiza ngey'ntulo ukuthi siyahlebana, siyantshontsha kanjalo kanjani. Thina ngiza ngathi mina lokho I think kuwe wena osuyidecide ukuthi wena uyakwazi ukuyicontrola, uyakwazi ukuyibamba ungajoli, uyakwazi mina ukuyibamba ungahlebi. Lokhu ngicathi akusadingi iGrace ukuthi uJesu akaphinde ayifele leyo nto leyo. So ube cela ukucaciseleka lapho lo mzalwane ke ngithi mase ngimfonela kusasa nami ngibuye sengiqine ngama-point athi Okay. Okay. Mhlawumbe mama senzeni kanje ukuthi njengoba usho ukuthi indaba yeGrace uNkulunkulu asenzela yona leyo ukuthi umuntu wayenzelwa into number 1 wayengayideserve, number 2 wayengeke akwazi ukuzenzela yona. Leyo Kristu asenzela yona. Now uma thina sizalelwe esonweni, wena wabona ingane izalelwe ekhaya elineziqalekiso noma elinenhlamba, ingane yakhona mayizalwe inenhlamba izinto zakhona, wonke umuntu okulele ekhaya nje uyazi inhlamba into yakhona badla yona baphila yona. Now ngoba sizalelwe thina ngaphansi kwesiphambeko esenziwa uAdam, sonke lokho esikwenzayo ukubhema yonke lento le umphumela wakhona ukuthi umuntu ozalelwe engeke ebukhoneni bukaNkulunkulu simbona ngo1 no2 no3 no4 no5, zonke lezi zinto esizenzayo ziwumphumela. Now uma uJesu eqhamuka nomusa wakhe afika asihlenge
esiphambekweni esenziwa uAdam esikwenzayo thina-ke ukujika siyaphenduka emphumeleni owenziwa inkambo yesiphambeko esenzakala ensimini yase-Eden, umjolo, amanga, leyo umphumela wabantu abephila behamba bangekho connected kusource abathathwe kuyona, ngoba uNkulunkulu akaze amdala umuntu aphuza utshwala. uNkulunkulu akaze amdala umuntu enza zonke lezi zinto. Incwadi yesambulo ithi abaqambi bamanga bangaphandle kombuso, ngoba umqambi wamanga uSathane akakaze aze abe neqiniso kwasekuqaleni, umphumela wasesonweni. Na uma sesimukela uJesu-ke sithethelela, sisuswa kuleya roots, sisuswa kuleya mpande yokuzalela esonweni. Ngamandla ethu sinamandla thina okuphenduka sesisizwa umoya ongcwele ukuthi u1 no2 no3 no4 angeke kuyenza, siyaphenduka sijike esenzweni sethu. Konke lokho sasikwenza sinamandla ukuya kumjolo. Umuntu unamandla ukutshela into umfana athi ngicela uhlale nami sengiyakholwa. Umoya ongcwele amnekelela mhlawumbe amnikeza isibindi sokuyikhuluma. Unawo amandla umuntu ukwenza lento le. Umuntu unawo amandla ukuthi mesisindisiwe. That's why umuzake wehlangana noJesu. uJesu ekuye anamandla uJesu athi ngiyaphenduka, uZakewu ngiyaphenduka kuko konke ubuqili namanga ngangiwenza nokukhwabanisa abantu, ngizobabuyisela abantu into. Kwangamandla akhe ukwenza leyo nto leyo. Lo wesifazane mhlahlangana noJesu lapha emthonjeni, amandla akhe amenza abeka imbiza phansi agijima atshela abantu ethi ngithola omunye umuntu la ongitshela indaba zami, wozani nizobe. Kwangamandla akhe. But lezi zinto esizenzayo umphumela. uJesu senzela izinto esasinganawo amandla ukuzenza. That's why ke masusindisiwe umukela that grace, lo musa lo wokukwelekelela noma wokudisconnecta eyimpandeni zesono. Wena ke uba namandla okuthi masusindisiwe uthi awuthi ngibuyisela uthelo wabantu engawenza engakakholwa. Ake ngihlukana nobaba kaBoy ngimtshela ukuthi sengisindisiwe. Ake ngenza u1 no2 no3 ngoba nginamandla okwenza lokho. But mase ngisindiswa mina asibalele. That's why uchapter, is it 1 Corinthians chapter 5 verse number 17, uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, lapha kudalweni kobusha akukhulunywa ngayo yonke likukhulunywa ukuthi kudisconnectiwe lento awuyiyona phambilini, inqamliwe. In other words, mawusindiswa including nalesi zona mawuyiyekile ayisabalelwa kuwe ngoba awusaphili kuzo, izolo lakho liyanqanyulwa. Bese kuthiwa ke uNkulunkulu uyakuthatha noma zonke izono sizezile uyayithatha iphonsa olwandle lokukhohlwa. So izolo lethu liyavalwa, asisabaleli izolo lethu ngoba simukela uJesu kwarajwa izolo lethu. uNkulunkulu wasithethelela konke sasikwenza nomphumela wakhona ngoba asisaphili kuwo. Okuyiphutha ke ukuthi mali rajiwe izolo lethu nomphumela wakhona, bese umuntu aqhubeka nomphumela wesono lo adisconnectwe kuwo. Bese athi hayi umusa kaNkulunkulu cha, umusa usasebenzi lapha. Lese nangu usisi wayejolela iphilela noma kanjani wathola ingane ngoba vela wayiphilile impilo yakhe, usesindisiwe. Into yokuqala umuntu osindisiwe wenengane wenobaba kaBoy ukuthi ahlukana nobaba kaBoy ngoba lento ayenzayo yenziwa umuntu angeke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Abaphile ebukhoneni bukaNkulunkulu abakephithi bayashada. Amen. Umuntu webayo once wahlangana nombuso wabuyisela ebukhona, uyakweka ukweba ngoba abebayo abantu abangekho embusweni. Umuntu oqamba amanga once wahlangana nombuso uyakuyeka ukuqamba amanga ngoba embusweni awekho amanga. So awuqhubeki wenza izinto zangaphandle kombuso bese uthi wena ngoba ngiyenzela umusa, cha. Amanga, ubuqili, ukukipita akukho embusweni asibhilonga khona. So awukwazi ukuphila impilo yangaphandle kombuso kodwa uthi wena ubhilonga kulo mbuso. Uphila kanjani izinto zala? Kufana nomuntu, kufana kanjani lento ngibeka kanjani? Kufana nomuntu oshadele kwaZwana kodwa controlwa impilo yakwaNdlovu. Athi thina kwaNdlovu awukho kwaNdlovu la kuKwaZwana. Ungasithetha kwaNdlovu kuphilwa kanje, asikhona kwaNdlovu la. Thatha umthetho kaZwana. So in this kingdom we don't practice imithetho yasembusweni obumnyama bese sithi lana ungaphila noma kanjani ngoba phela sisembusweni kulo mbuso, because
So umbuso thina si belong in the kingdom, and then in that kingdom kunamasiko empilo, kune lifestyle, kunendlela yokuphila, kunendlela yokukhuluma, kunendlela yokuhamba in that kingdom. That's why chapter 6:33 incwadi kaMateyu athi uJesu seek ye first the kingdom of God and his righteousness. I-righteousness kaNkulunkulu intando, ukuhamba, ukukhuluma, impilo, ukugqoka, everything ama-rules aguide abantu belong in the kingdom. So awukwazi ukuthi you belong in that kingdom but your lifestyle I represent this kingdom. Yeah, it's another thing. So if you belong in this kingdom, into esukubona ngayo it's your lifestyle, ugqoka ngayo, ukhuluma ngayo, kuhamba kwakho ukuthi lo muntu ubelonga komunye umbuso. That's why abantwana bakwaIsrael uma Esther no Mordecai baseBabylon kwathiwa kwatshelwa inkosi Ashvarosh kuthiwa hey Ashvarosh, la embusweni wakho kukhona isizwe esincane sinamasiko aso. Hamba futhi incwadi kaEsther, I think chapter 2 noma chapter 3, kunesizwe esincane sinamasiko aso, asiwagcina amasiko aso, siphila ngendlela. In other words, we are the kingdom, and in this kingdom we have a lifestyle. Kunendlela ethu yokuphila, sishada ngendlela ethu, sikhuluma ngendlela ethu, sigqoka ngendlela ethu, sihlukile thina kune-system yasezweni. Now that's what umpostoli Paulo nina niyinsika yeqiniso, ibandla yinsika yeqiniso, uthi thini nina nobupristi bobukhosi isizwe esingcwele, nina naninganenayo uNkulunkulu, naningasona isizwe kodwa nakhethe nenziwe nabayisizwe sikaNkulunkulu. If we belong in this kingdom, if isathengwa sabuyiselwa in his kingdom, there is a lifestyle in this kingdom. Kunendlela yokukhuluma nokwenza, umuntu uthi ukhuluma athi umzalwane yini, uthi yebo, Kuyenzeka. ukhuluma nganyeva uthi umzalwane. So awuphili noma kanjani uthuka inhlamvu uthi hayi nandaba mina kodwa kusala ngiyakholwa. No, in this kingdom once sathengwa sabuyiswa. That's why kweminye imizi uma wakhe washada noma ngakwamanye amaculture kuthiwa faka iduku, kweminye imizi kunale duku angazi ibizwa kuthiwa yini lento abayibopha la ezesisani ukhulu. Yes, ukuthi umakoti lo, ukuthi useshadile. So even in this kingdom i-lifestyle yakhe ekhombisayo ukuthi awusayiphathela impilo, you belong esizweni esithile. Impilo yakho ukuhamba kwakho, abazalwana bese iTokyo lithi iBhayibheli bababona bezizwe, bababona ngendlela abahamba ngayo kuthiwa laba bangamaKristu. Why? Because bebehambisa kukaKristu. So ke uma susindisiwe you adopt isitayela sombuso. That's why ke athi uJesu matshela abafundi uthi nibafundise ukugcina konke engani yala ngakho. Athi umpostoli Paulo ningasuke emasikweni esanifundisa wona, because sinamasiko ethu njengombuso kaNkulunkulu. Hayi, ngiyakuzwa. Yebo. Hayi, ngizomphendula. Siyabonga kakhulu mama. Amen baba. Thank you. Sicaka molo sicaka akhonto. Tata, lizwi lakho li-powerful kakhulu. Hayi ulidle lonke. Akhonto Babo, siyabulela mantata, sibulela kakhulu ngezwi lakho namhlanje. Ndithi maningene ngale ndawo, ndingayiphoxi indawo yakho ngoba hey baba sawukhulume kakhulu. Ngeke utsho izinto eziyinhloko. Zonke izinto uzitsho eziyinhloko ziliqiniso nje. Asifuna ukuphikiswa, asifuna uxotsha. Lalela ke tatam, ndifuna ukuvela ngale ndawo. Uphethe indaba kaAdam oqala. Adam oqala umenshine into yakhona esithi kwakukumthetho lapho Adam oqala wayekunikezwa yena ese-Edeni. Ngexesha igrace ingekabikho, engakaphili ngokwegrace ngelahlobo, kwakubanikeza umthetho. Yebo. Kodwa kuAdam wesibini onguJesu igama lakhe, abantu baphila ngegrace. Mamela ke tata, uyenze uYesu lento kakhulu apha kwigrace. Abantu bacimba mhlambi kukavula sibhuqe okanye kukwenziwa noma kanjani kuba kuthiwa kukhalwa ngegrace. Hayi, uYesu ngifuna ubukisa abahlali ukuthi uYesu ufike wayenza njani yena. Uma ufunda kuncwadi kaMatthew chapter 5, ufunde from verse 17, xa usihla nevesi khona
kunikezwa izinto uYesu xa ebuza abantu kuthiwani emthethweni. Every time xa ebuza uYesu abuze kuthiwani emthethweni. Akuthiwanga zungabulali. Kuthiwani emthethweni akuthiwanga zeninga zungarhexezi zeninganqweneli ilantuka yonke lonto leyo. Ubese ke engabashiyi nje abantu. Mamela ke le ndawo verse 4 phaku chapter 5 ku verse 21. Uthi phana nivile ba ukuba kuthiwani kumanyange uze ungabulali. Wothi ke othe wabulala abesisulu somgwebo. Avele ku verse 22 athi ke mna ndithi kuni wonke umuntu omfumana amqumbele umzalwane wakhe akakabulali. Wafika uYesu wayenza yanzulu ke ngoku kwindaba yegrace yanzulu. Ngiyakuzwa ke ngoku. Uphethe indaba yomthetho kodwa wafika igrace wayenza yanzulu. Okay. Uthi apha ku verse 19 othe ngoko wachitha noko omnye kule mithetho mincinanana wabafundisa ukuba ngokunjalo kuthiwa ungomncinanana ebukumkanini bamazulu. Kwindawo zonke tata azibekileyo uYesu apha igrace abantu baciba mhlambi uzochitha izinto ezingumthetho ezingumhlala kahle kwabantu. Kodwa xa efika wafika wawenza wanzima kakhulu. Wanzima kakhulu. Uthi kwenye indawo ba Mangethe athi uvile bakuthiwa seni uba ngabani uthe usungarhexezi. Uthi apha kodwa uthe wamjonga wamnqwenela. Akamthintanga baba uMangethe umjonge nje wamnqwenela. Baba uMangethe. Bathi ke ngoku xa ufikele kuYesu igrace ifike ingathi iyabhanga. Hayi baMangethe ifike yabotshwa yanzima kakhulu ngoku. Ngoba efuna ukubonisa ubukumkani bakhe ba buserious ngeyiphi indlela. Buserious ngale ndlela yokuba khiphaneliso lakho physical uba liyakhathaza. Uba liyakhathaza iliso lakho likhiphe baMangethe lingabikho. Uba uyeba unengxaki yokweba uthi nqumle lo ngalo kungcono ba uyongena ngengalo enye ezulwini kunoma uyongena zimbini. Khona khona igrace. Igrace ke ngo Overdoda. hayi man hayi igrace baMangethe kaloku nansi bayibhatyaze apha baMangethe ikhona ivesi ethi sisuke senzwa ngcwele ngonaphakade bayibhatyaza apho bacimba mhlawumbi igrace ibenza ibavumele ukuba mabenze noba yintoni ngenxa yala verse isikube ithi sasuka senzwa ngcwele ngonaphakade kuma yebhere senzwe ngcwele ngonaphakade. Hayi ayithethi kanjalo mamela ke xa ithetha ngale ndlela abasenzwe ngcwele ngonaphakade ngokwegrace kaThixo xa ifika emntwini ifika imbonisa indlela ophila ngoba amacwecwe manje awasabhali esiteneni awasabhali encwadini. Amacwecwe ngokabhala enhlizweni yakho. Amacwecwe ngoku abhalwa kumalungu omzimba. La malungu omzimba kuthiwa zungarhexezi ifike la mthetho uye emalungwini omzimba ukunqande. Ukunqande ungenzi noma intoni. Ukunqande ungathethi noma kanjani. Ukunqande ungacingi noma kanjani ngoba uYesu ufika wayibopha ngoku wayenza nzima ngamandla. Hayi baMangethe kukho indawo ethetha ngegrace kwincwadi yabaseRoma. Ithi thina besingabantu kulanda butyhilile kwincwadi yamaseEfese chapter 2 verse 8. Ithi thina besingaphandle kwendlu kaThixo besingenamthetho besingenamthetho kaThixo besingabantu nje abazinhlanga abangenaThixo kodwa ngoThixo ngoYesu uthi usuke wawuphula ubumpi idonga libubumpi phakathi kwethu noThixo ngoku sabazi ngabasemzini kaThixo sabanomthetho kaThixo ngenxa yegazi lemvana. Ivana ifike yalophula umthetho ngenxa kaYesu.
uYesu wafika wangena ngaphakathi ukuthi wasenza isihlobo kuThixo ndawonye naye. Namhlanje singabantwana bemvana ngenxa kaYesu. Namhlanje singabantwana ababhalwe amagama ethu ezincwadini zobomi ngenxa kaYesu, ngenxa yegrace yenkosi esenzele sona, ngoba usenzele umusa thina esingawudeserve. Thina umusa esingawudeserve besifanele ukufa thina, besifanele ukufa ngonaphakade ukuthi xa sibulale ngenxa ba indlela besisenza besingamkholisa uThixo, kodwa ngoku ngenxa yegazi. Igazi lilo elisenzela sabazihlobo noThixo, lilo elisenze basa saphila ngendlela uThixo afuna ngalo ngenxa kaMoya Oyingcwele. Baba uMangede ngisatsho namhlanje, uma abantu besithi igrace ifuna sivumelekile basingenza noma intoni sabe sikuKristu Yesu, banamanga labo bantu. Ngoba uMoya Oyingcwele once angene kuwe ukucelela izinto mawuzenze nezinto mawungazenzi. Inkinga baMangede basuka abantu bengenayo uMoya Oyingcwele, bengenayo lento ukuthiwa nguMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele ungumnqandi, uMoya Oyingcwele ungumkhuseli, uyinto yonke ephila ngaphakathi kwakho. Uthi noma sowusiya ngapha athi uMoya Oyingcwele hayi ngapha, awufuneki wena ngapha. Uthi noma sowugqoka kanjani abese isipili sakho uMoya Oyingcwele athi sugqoka ngohlobo. Umntwana kaThixo akagqoki ngohlobo, ucelelwa nguye, unqandwa nguye, zonke izinto sifumana kuye. Abantu namhlanje abanayo lonto, abanayo lonto. And then ke ngithi iBhayibheli incwadi abaseRoma 8 kuverse number 11 okanye uverse number 9, umuntu ongenaye uMoya Oyingcwele ayingokaThixo lo muntu, ayingokaThixo lo muntu. Ithi babonakala ngalonto ke abantwana bakaThixo, babonakala ngalonto ngokuba nayo uMoya Oyingcwele. Baba uMangede andizongena kakhulu, kodwa umusa awusivumeli uba senze noma intoni, awusivumeli sihambe noba kuphina, awusivumeli sikhulume noma sikanjani, awusivumeli umusa sicabange noma kanjani na. Umusa usuka benzulu asinqande kakhulu. Yima ndikubuze baMangede into eyi-1 nabaphulaphula, ucimba kukhona umuntu onoze akuthande iminyaka, akuthande akunika izinto ozifunayo nozidingayo iminyaka, wena lo muntu lowo umona ithuba elide ekona, umona lo muntu ukuthanda akuthande bese ke ngoku xa ngabana sowufumene igrace yokuqaphela kakuhle izinto bekunqanda kuzo, ufumene lo grace yalonto, uthi ke ngusewusegracini uphinde kwafuthi ubuyele kwiziqalelo zakho, uphinde ubuyele ekumoneni futhi, uphinde ubuyele mhlawumbi lo muntu bekunike igrace buhlala naye kwakhe, buphila naye kwakhe, bekuphe zonke izinto, bekuthengela zimoto, bekupha zindlu, yonke into bekunika nje ungakhange uzicela. Manje ngoku sewuphiwe igrace yokuqonda imithetho yakhe, manje sowuphinde ubuyela ku-back to square one because of igrace akuphe yona. Nakanye baMangede uchapter 6 incwadi yabaseRoma ithi sawuhlala nasihleli na isonweni ukuze ubabalo la, ithi nakanye akusoze landu, nakanye soze landu babalo, nakanye. Tata hey Tata uYesu baba uMangede uyabuya, and yena ubuya nje uphethe incwadi yabantu ababhaliweyo ezincwadini zobomi, uphethe incwadi yabantu abenze kakuhle, ngoba zimbini incwadi azawugweba ngazo. Okokuqala incwadi yokubhala kwakho uba umamkele na uJesu emhlabeni, yebo. ekwesibini incwadi yezenzo, incwadi yezenzo, wenza njani emhlabeni ngalo mzimba, ngoba abantu bazawugwetha ngakwenzileyo ngomzimba.
wenze kanjani, uphile kanjani, uthethe kanjani, uthando lwakho belunjani, inceba yakho binjani, konke lokho ukubhalile encwadini yokwenza, usawugwetywa ngezo zinto. Phendukeni bazalwane, Bamangete, asiphendukeni bamangete. Alikho elinye ithuba likaKristu lingoku. Ake singathi bamangete ngubani umuntu ononhlisela uJesu, likuwe ilizwe emlonyeni, lilapha emlonyeni, lilizwi lokholo lilapha emlonyeni, wonke umuntu ulinikiwe, omncinci nomkhulu nomdala, osisityebi nolihlwempu, ulinikiwe ilizwi lokholo lilapha emlonyeni. Akulindelekanga excuse, ngoba ithi iBhayibhile, so that men are without an excuse. Akusobana si-excuse uma ufika ezulwini. Umuntu akazoba na-excuse noba ngubani, akazokuba ne-excuse. Wonke umuntu ophila emhlabeni akasoze abe ne-excuse, omncane nomdala, olihlwempu nongelohlwempu akazoba ne-excuse. Kulindeleke uba siphile kakuhle phambi koNkulunkulu, kulindeleke uba siphile sibe zi-role model zomhlaba phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu akasoze aphinde abuye ngokuba azolanda ibandla ngesono. Ithi uzawubuya ngaphandle kwesono this day, uzawubuya ngaphandle kwesono. Xa uya ngoku uzawubuya sezogweba ihlabathi, sezonikeza wonke umuntu ukuphile kanjani, uhambe kanjani, ukholwe kanjani. Uzawuphinda abuyele ngolo hlobo ke ngoku, hayi ngaphandle kwesono. Akazobuya ezoxolela sono, ngoku uzawubuya ezothatha bakhe. Ithi iBhayibhile, ibhokhwe ngasekunene, ikhohlo izigusha, sakwehlulelwa ngoku. Nkosi ibusise bamangene, Nkosi kakhulu tatam. Ngicela uthandaza nceke usivaleni, ngicela uthandaza. Siyabonga, siyabulela egameni likaKristu Yesu. Siyabulela Thixo wethu, sibulela Nkosi ubukhulu bakho, nceba yakho, uNkulunkulu othandekayo. Akekho njengawe, akekho ofana nawe. Ulidwala uNkulunkulu. Muhle Jesu, muhle Jesu, muhle Jesu. Siyabulela Thixo wethu, siyabulela mdali wezulu nomhlaba. Thatha indawo lizukise igama lakho, libathazwe kumhlaba wonke. uKristu Yesu obuyayo, siyabonga. Haleluya. Siyabonga Baba, ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu. nguJehova wena wedwa ukhulume kithi sisasenenhlanhla sathi asizwa. Siyakubonga Baba ukuthi unkenenezile ey'ndlebeni zabantwana bakho nanamhlanje kusihlwa. Siyakubona kwahluleka nobuthakathaka bethu, sisasenethuba lokuphenduka. Uthi umpostoli Paul, ngiyayigada nami ukuthi ngingabi isitepi sesifaka abanye kanti ngiyokwaliwa. Siyaphenduka ebuthakathakeni nasekwahlulekeni kwethu ngegama elikaJesu Kristu Nkosi yethu. nguJehova wena wedwa uyazwelana nobuthakathaka bethu. Siyakubonga Baba kusihlwa, khuluma kahle kubantwana bakho ebandleni lakho lilonke egameni elikaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu, singayimoshi lento la, siyekeni njengoba injalo. uNkulunkulu ukhulume kithi, simzwile nabantu abalalele bezwile. We are not here to prove a point, we are not here to spend time, but we are here ukuzoshare izwi lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyoyiphinda futhi igrace nangolwesine. uNkulunkulu ukhulume kithi bazalwane, odwa akazwanga akaphephise. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngizoyi-uploada manje, ngizoyi-downloada, ngiphinda ngiyifaka ku-YouTube kubazalwane bonke abayidingayo. Siyambonga uNkulunkulu, siyaxolisa kwanga abangakwazanga ukungena. Sizobuya futhi ngolwesine itopic efanayo. We speak igrace. Uthi umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuthi singaphili emanyaleni. Ngiyathanda bazalwane kakhulu. Siqhubekele simemezela ngesibindi nangokwethembeka emseni wenkosi. Ngithanda kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu umusa angigcine lokholo lwenu. Uthi umpostoli Paul, qaphelani kulesi sizukulwane simagwegwe. Sibuka sihamba kanjani, sibuka sinyathela kuphi, singaphili noma kanjani. Siyohlala esonweni kuze kuvame umusa yenu. Uthi umpostoli Paul, cha nakanye. Umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuze singaphili emanyaleni. Bazalwane, ngiyanithanda kakhulu, nilaleni kahle. uNkulunkulu umusa nibusise. Amen.